Afrika-Dzonga inhlekani mingiselo mkela lona FM kola ngisela urko ka inhlekani lo ungakho ngisela la Gauteng empumalanga no Force Limpopo kumbe wena kuma ku audio streaming yamkela lona FM komandlela hindlela leya akhenza sinele kuyilombe ndleve nakona ku Africa wula usungula sweswi ela utatula ti unga khoma tona kufika la ka afu kuphela wara ya khumenaro ya afu kuphela wara ya khumenaro rurela ba economic freedom fighters Limpopo berako swin'wana swi fambi kahle la tatwabo kahle hiswi swi nga fambi ku kahle hindlela le tatlebulana na ba maphorisa ya Mopani timhaka ta hoyo ya ngoma yale ya kakhashani kahle ifika ku hibo ingata ba ka bulana ba ilangtana ku bulana ba Bushbuckridge kambe sweswo dakaleswi Hlayisa eka mimbukuto yo fana na 5 kg ya ti Farmer's Choice frozen mixed chicken portions hi 199.99 na 500 gram ya Rama original 70% fat spread hi 27.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 12 ta July ntsena eka Shoprite. Yo kuningi vutomi byi na swiganga na swirhelelo naswona masiku a ya fani man'wani masiku ya antswa ku tlula man'wani naswona loko swi ta eka swi tika ntshikelelo wu va wu wa xiviri hi yona mhaka sweswi ku nga ri khale hi ta burisana na va ka Metropolitan mayelana na No Labs Funeral Growth Plan leyintshwa cover yo lahla mufi leyi ku pfumelelaka ku hakela ntsena loko u swi kota ku engetela ntsengo loko u ri na malinyana yo engetela kambe yona yi tshamela ku kurisa nsirhelelo wa wena hi ku famba ka nkarhi. Tshama u yingiserini. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Sweswo mingiselo mngana lona FM khume n'we timinete ntsena ku bila wara ya khume mbirhi sweswi na tatwa timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona hi bula hi tona ku fika la ka hafu ku bila wara ya khume mbirhi kusuka kwalano hi hafu ku bila wara ya khume mbirhi ntirhi ta va ka hi bula na va economic freedom fighters lava vengeri ku na swin'wana swi fambi kahle eka xifundza xa Limpopo ta va ka hi twa ku nga va ku ri swi hi ndlela hi kha hi nga rivali ku sweswi hi le ka nguva liya ya ku gangisela ti-vote kambe hi ta va kha hi twa ku kahle hi swilo leswi nga fambi kahle na ko vumbhoni lebyi va nga na byona mayelana na sweswo leswo hi byi na swo tanihi vandla va lava ku endla yini hi swona ku ya emahlweni se hi ta va kha hi bula na tatana Baloyi le hafu ku bila wara ya 12 kasi endzhaku ka sweswo hi ta bula na tatana Records va vulavulela maphorisa ya le Mopani hi bula na vona laha hi mhaka ya ku va ku ve na muyingiseri a kombisa timhaka ta ku va nyikiwe maphorisa va nyikiwe kwalomu ka 5 wa masiku ku va va vona ku ngoma leyi nga baka khashani lavo vengeli ka Dzumeri ya rura se ta twa ku swi na ntiyiso ku fika kwihi swi fika kwihi swa 5 wa masiku na ko va endla yini tanihi maphorisa ka mhaka yoleyo kasi ke loko koka ku nga cinci nchumu a hi fanele hi bula na vamasipala wa Bushbuckridge vamasipala wa Bushbuckridge va rhumele vanhu lava a va tirhaka expanded public works program EPWP ku ntirho wa n'we wu gimeta namuntlha ku ri ti 30 ta Khotavuxika naswona loko gimeta namuntlha ku ri ti 30 ku nga sweswi nga gimeta hi Mvhulu kumbe Ravumbirhi va tlhe va byela vanhu va ku leswi a hi zama swo swa 6 months a swi humelelangi se xivutiso ku va ku mintirho ya EPWP ku na mpfumelelo ke wa ku sema ku ma engetela kumbe a vo shayayiwa a vo hemberiwa nako loko ku ri ka vo hemberiwa a va hembeleriwa ku vanhu va ta kota ku kuma yini a va hembeliwa ku va ta kota ku kuma yini se hi leswi hi lavaka ku va hi twa ku n'wina mi angula mukwini hi ndlela yeleyo loko n'hweti yi kha yi sungula yitani ya Mawuwani yo vula ntsena ku n'wina vahakeli va swibalo i nkarhi wa ku va mi tlherisa timhaka ta swa swibalo swa n'we hi ndlela yeleyo se yo mhaka nguva liya ya ku tlherisa swibalo yi sungurini hi ndlela yeleyo sweswi hi nga kwana sa ya ku tumingisa ra mina 0860 00254 bafana va vuyini va fikile kaya hi ndlela yaleyo se hayi a va kha va khensisiwa a va kha va khensisiwa mina na swi lava ku va khensa na swi lava ku va khensa ku eka matimu ya xipano lexi hi ku ro sungula ku va hi hunda
va ya ka leswi va nge ri i ti-knockout kambe ni twa nga ri a va fanele a va ta va koti ku ndlanyana swo antswa loko a va lo ti nyiketela ka ntlangu lowu va wu tlanga na xipano xa Canada hi ndlela yeleyo nako tanihi tiko mi ri yini timhaka leti ta ku xitsanana hayi mi ta kuma mali xitsanana mi ta kuma mali swo vula yini swi vula ku hina tanihi maAfrika-Dzonga xin'wana na xin'wana hi tirhela mali ku hava lexi hi nga vulaka ku hi tirhela ku rhandza tiko ra hina hikuva hinkwaswo na le tinhlengeletanini kuma vanhu va kha va rhwariwa hi tibazi na yini hinkwaswo va nyikiwa R100 va nyikiwa swakudya hi mhaka yini a ku yiwi tinhlengeletanini vanhu va kha va ku hina hi rhandza tiko ra hina ke na sweswi ku nga le ku hlawulaniweni ku mani ta va mukhanselara swi tani vanhu va xaveriwa swakudya hikokwalaho ka yini a hi ka hi ku hi rhandza tiko ra hina 0860002543 a hi sunguleni laha nhlekani Hayi njani? vutomi mina hi pfukile n'wina mi njhani Pfukile. a khensa papa Mina ku vulavula hi mhaka liya lava a va macha hi mhaka ya machi na lava a va macha hi mhaka Vatsonga lama changana. ya Hi ku na leswi ni vonaka ku loko a ku ri ku na leswi nga tshama ni swi vulavula ku tihosi loko to hi rhangela a va ta yi tsaritira ku va khansela mhaka liya ya lexangani swi va nantsu ku munhu a vulavula hi ndlela yaleyo lexangani leyi na rikwarikwere swi fana na rito lera ra ku sungula hi K kumbe ni nga ri vuli ku va ri khanseriwile ku va step xin'wana xo sungula lexi nga ta vona swa munhu a nga swi vuli swi offenda vanhu van'wana na hina hi ringana na vona se loko kambe hiko mi vona ongeti swi fike swi kayivela kwihi se khale hi ri la ka xidemokirasi lexi mani khale hi katsani a ni khale anakeni van'wana va ta hanyela ku eka vona ka Ngwane van'wana va ta hanyela ku eka vona a KwaZulu van'wana va ta hanyela ku eka vona ka Gazankulu Venda kambe hi lembe ra 1994 hi swi herisile sweswo hi hlangana hi xilo xin'we kambe ha kombetelana mi vona ongeti swi fike swi lahla kwihi swilo leswi sungule khale swi sukela kule ngopfu hina la Phalaborwa la mi tshamaka kona a wu kuma ku mugangeni wo karhi na lava muganga lowo karhi ku nandzilatana muganga ni ngo vulavula hi laha ka Xikhumba na Chawela mara ni vula hi yale Phalaborwa ku na Makhushani na Maseke then lava hala ka Maseke loko vo kumeka hala a ku hoxeniwa hi maribye ku balaniwa mara i vanhu van'we Maseke na Makhushani i va ka Malaji hinkwavo mara hi va ku lava i va muganga lowa hala lava i va muganga lowa hala a ku ri na ku lwa na n'we mativa loko ku mirisile ma swi tiva ku vanhu va hala loko tihomu ta vo to hlangana ta hala a yi ri nyimpi hi swin'wana leswi hina vanhu vantima hi nga na swona swa ku hi zondana hi rixaka swa ku loyi muhlovo muni loyi wa yini se hi nga twani mara loko na nawu lowu u sivela ku munhu loko a nga vuli xilo xo karhi se handle ka swona loko hi vulavula hi nga rito ra hina a ri nge twani na loko ku fana loko ku vulavule tihosi mi tlhelela kwele lexi ni tlhelerisaka leyi Khalanga lexi ni tlhelerisaka leyi i ku loko u vukula u ri kule ntsana leyi vukulaka yi kule a yi chavisi se hina lava va hi langelaka lava va nga hi pfunaka va vulavula mhaka leyi loko va ze va vulavula mhaka rito ra kheri nga ha vulavuriwi i ntiyiso a ri ngo hi phema ko karhi mara swi hi offenda a nga kumi u phemiwe ko karhi kumbe u tlhaviwile but mavulavulelo ya lamaya a mi nga ri kahle ka rixaka khensile papa khensa 0860002543 nongona i Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ile ka mungana lona FM akomba ndlela ya mukele nongwana mingisero nhlekani Hebo mpfukile na bashona. epfukile ngo bona ba Ipfukile ngana mani. I can't Ni landzelela yona leyi makwenu va humaka yona sweswi. Ku khomana hi vanyandza yin'we leswi vulaka solidarity
tanihi rixaka hi ku angarhela i nchumu wun'wana lowu nga ta endla leswaku tinxaka letin'wana ti hi tiva ku antswa ti tlhela ti hi hlonipha. Ni vula hi ndlela yihi na? Ntlawa lowuya wa vanhu va nga kumeka va ti vula Vatsonga Machangani group, loko ni nga swi veki hi ndlela ya kahle. Ntlawa lowuya wu fanele wu seketeliwa swinene a handle ka ku tipfinyinga hi hina hinkwenu. Loko hi langutini ku na tinxaka to ku fana Mazulu va seketelana, hayi ku va rhandzana vanhu lavaya, hayi ku ka hinkwaswo va pfumelelana, no, mara loko va ku hi endla swo karhi va seketelana. So swi kahle ku kwala rixakeni ra hina loko hi vona leswi swi nga ri kahle swi nga kongomana na hina, a hi yimeni hi seketelana, hi nga rhuketelani na hinkwaswo. Sweswi masiku lama ku nga na ti-social media, ni pfumela ku na vanhu lava va kumekaka va sola magoza kumbe makungu lama ma nga tekiwa hi ntlawa lowuya. Loko ku ri ke ni va le ku ni yingiseleni lava nga kona vakulukumba lava ya xikan'we na vo Sesi, khomisani sweswo. A hi ri na ndhawu leyi va ngo i Gazankulu, ku na vanhu lava va nga kona eNatal na le Gauteng kumbe ka tindhawu tin'wana va nga swi tiveki ku tshama hina rixaka leri ka ndhawu liya hi kwala South Africa on the northern part of the province of the country, Limpopo. Swi fanele swi tiveka sweswo, va dyondzisiwa. That's why va yise ka South African Human Rights Commission i ntirho wa yona wun'wani ku va kumeka va dyondzisa tinxaka leti ku n'wina mi tshamela ka ndhawu liya, ka ndhawu leyo karhi ku tshamela rixaka ro karhi. Hambi ku ri nongonoko lowu wa hina muhaxo wa mina ene laha ni ta swi kongomisa ka n'wina without any favor or prejudice. Nongonoko lowu, it must seek to educate the nation that we are one. Ni vulela yini leswi? Ku tshame ku nghena miyingiseri van'wana va kwate swinene, ni va yingiseleni kulukumba lava nga ka va huma tindhawu ta le Mpumalanga kumbe a Bush. Va mi heta hi leswi va nga mi heta hi swona. It is incumbent upon yourself tanihi muhaxi wa nongonoko wa matimba ngopfu ku kumeka rixaka leri ri va rin'we hikwalaho ka n'wina na matimba lama mi nga nyikiwa wona. A swi nge ri kahle hi ku ya hi laha mina ni nga tshama kona Botet, loko mina I'm neither a Sangani or a Tsonga. You are by assimilation. Hi yo mhaka muhaxi wa mina nongonoko a wu dyondzisi rixaka hi va van'we, hi va rixaka ri a nga phutangi Professor Hudson Ntsanwisi loko a ku rixaka ra Matsonga Machangani. kambe ngumakwata loko mi fika mi nghena muku rixaka ra Machangani ni ku swi nge koteki mu rixaka ra Machangani, vulani mi ku rixaka ra Matsonga Machangani. Kwala ka rixaka ra Vatsonga Machangani hi laha ku nga na Vatsonga ku tlhela ku va na Machangani. Kambe makwata loko ni vula sweswo ni ku loko munhu mi fika mi ku mina Machangani ku mi nga ku Machangani mi nge Machangani na Vatsonga mi tlhela mi kwata kwa. No, a hi hinkwenu n'wana mani. That's why loko it is incumbent upon n'wina ka nongonoko lowuwani hi wu tshembe ku hindza the way mi madyondzisaka swona, hi wu tshembe ngopfu nongonoko lowu. Hi wona hi nga tshemba wona ku wu fanele wu aka rixaka, wu khomanisa rixaka na hinkwaswo. Muhaxi na hala ku huwweni hi kumeleni ti-historians, ha va kombela loko ku ri ke ni va le ku yingiseleni a va nghenisi xandla mani, va hi dyondzisa tanihi rixaka. Let them inculcate timhaka ta ku hi va nyandza yin'we, va hi byela history, matimu ya laha hi humaka kona, why hi kumeke hi ri a double barrel rixaka. And a hi nandzu ku va a double barrel rixaka muhaxi wa mina. Na hala ku huma moyeni na kombela ka ndhawu ta mina hinkwakokwako a Limpopo, vanhu ha swi vona va le ku khandziyeni ka mabazi va famba, van'wani va vona hambi va vuyela makaya na hinkwasweswo va nga pfumeli tihosi ta hina, va nga pfumeli tikhansele ta hina ku kumeka va amukela vanhu emugangeni leyi hi tshamaka ka yona. Hi mhaka ku hina hi ri vanhu ntsena, a hi na matimba ya ku va hlongola, mara vona va fanele va veka tihlo va vukhwazani ku laha ku nga na vanhu lava va nga tivekeki a va vitaniwi va susiwa matikweni lama hi tshamaka ka wona va huma. Hi mhaka ku a hi la kumeka hi va hi nghena nghozini hi ku famba ka nkarhi. Munhu loko a nga ri na maphepha a nga laveki, a swi na mhaka ku hi le ka rural area a nga laveki. Inkomu.
emetwini akhensa sinane 0860002543 nangona ko iAfrica wabula ile kamngana lona na FM Makomba Ndlela aya mkele nungwana mingiseri toku ya irini makumemberi nhlano tuminete kupila wara ya kume mbiri kale akurna chingwani chantlangana wawashi abaku the station for the well informed mashtivani yeah na hiyo maka amkela vaingiseri vaina ku mtana vonelo ran'wina arahi un'wana hilo ndleka na vaxomi hayi va vona hayi impela fambani mi ya kwale a ni ri kwalena kwale ko yisa swibalo a ku tala ngene ku hana tilayeni mo loko mi famba mi loko mi heta ku haxa mi ya kwale va ka va mi lava ni laviwa njhani ni kha ni leriseriwa peluka va tshika ku takunelela ni nga kona ni mi fonerile mi nga khomi mi nga vuyi ka mina a hi ngeneni mhakeni mina a ni talangi ku yima na munhu ku hlaya ka n'wina kumbe ku hlaya ka muhaxi wa Afrika wa vulavula hayi namuntlha ku ri wa munhu ni ri gwaju ka xivulavuri lexi ha ku heta ku vulavula loko xi vula hi nomo wa xona ku xi tiyeni nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula naswona nongonoko wa Afrika wa vulavula wu na matimba ni la ku vula leswi ni twe mupresidente wa laka wa makhelwani nkulukumba Anderson Mnangagwa va ku va aka tiko lava tshamaka le Zimbabwe va nga la Afrika-Dzonga a va vuyikaya mikwembi ya vona yi ta va amukela ya va rhandza a ku sunguleni a va te vaaka tiko va vona va nga ta le Afrika-Dzonga a va vuyisi sweswi va nga nghenisa swona sweswi va nga fotlisa swona va vuyisa swona se ku ve na lava twela ku visiwa na le tiko leri ya mingete hi tayisa swipenapenani ku fana leswi nga ndliwa hi nkulukumba lowu nge Bushiri na yena nga ndlela va ka Malawi swo karhi se mhaka yikulukumba ka matiko lama nga la kusuhi mina ni ta tsundzuxa loko ku ri ku presidente ku ni vone va pfa va teka xitsundzuxo ku va pfumerile ku hlangana na majala mambirhi ma march khensa vatsundzuxi va vona loko va va tsundzuxile ku hlangana na vanhu lava ku nga si va na timachi leti se matiko ya SADC kumbe nyinyono kumbe continent hinkwayo hi ku angarhela leswi vanhu aka tiko van'we va ka va vuya ku va tarise leswi ku va nga ha vuya le tiko ra hina va nga hayi matiko ya van'wana va ndleleni mitirho ni tshani va na xisoro ka matiko yo fana na va Ghana na professor lava Lumumba ni va rhandza ngopfu loko va ku vala ku yisa tiko ra Afrika-Dzonga eka nawu wa International Criminal Justice hi yiseriwa yini na hi pfumela tiko ra hina ku tamani a nga ri na maphepha hina loko ya matiko ya van'wana va lava maphepha ko hava Banana Republic leri ngo to tata vanhu loko mo languta sivaro wa mina mi languta vanhu va Malawi mi languta vanhu lava pfelelaka va fanele va tlhelela makaya hi mhaka march leyi nga hi pfuna swi komba ku tiko ra hina loko ri senga maluleke va hlaya vanhu a va hlayi vanhu va ntiyiso lawani hi tele ku tlula mpimo se vanhu a va tikheleleli makaya na ku vanhu va ona matiko ya vona va kota ku vulavula hi matiko ya ma van'wani hi leri nge yini hi ku na swo tala leswi swi khumbaku voho prof na tiko ra voho ra Zambia leri swi komba swi nge le ku languteni ka vuxaka bya voho na tiko ra China na mintlhontlho leyi vaaki va nge le ku hlanganeni na yona kambe a va vulavuli ka ti-social media na hinkwako va vulavula hi swona no sweswo neke ngo tiko ra Kenya i ntiyiso swo neke ngo ka matiko ya Afrika mi nge kombi ro karhi tiko ku za va kombetela hina laha hi leswo ni ta tswaletela vana ni ta hlayiseriwa hi makhelwane a swi kona swa ku loko me ni xava xinkwa ni xava ni karhi ni languta yini leswi ni nga khumba nkulukumba ri senga maluleke loko ni xava lofo ri ringana lava ni nga na vona laha ndyangu kambe ni nge cukumeti xinkwa loko xi sele hanyisana na makhelwane se lava ya hi ku mi hlamula i ku la ku pumba swa khomeriwa lava mbirhi lava Afrika-Dzonga sweswi lava vatsango va nga za va byela tiko leriwani va ku langutani leswi swa milawu ya vahlampfa kumbe vaakatiko va le handle ingaku tiko ra hina sweswiwani ri swi vonile ku laveka leyi hikokwalaho mi twaku vanhu va za va nghenisa mulungu ku loko mulungu a ta fuma xisutu xi ri si tlharisa misutu ke lekowa ni twe mi ri na xingange kwalani a karhi a hlamusela ku tifulete letiya ti ake hi vanhu va ntima ina ka na vona va le ka Khosata House kokwalaya na kwale ka Lethulo House tindlu letiya ti nga laya a hi ta wona mfumo lowu hi nga ka wona mara va ni tsakisele ku va anetana na mfumo wa voho lawo hi nga na woho loko va vulavula hi tifeme na va ambala leswi va nga swi dlaya a wo dlaya swilo hinkwaswo
impela mlungu ari na matimba ni nga se huma moyeni sivara hi ku loko mi languta chief minister Ntsanwisi na Buthelezi na Ramudike a va nyikiwa mali hi valungu Pitori va ri ka ti-homeland se mulungu hi nga n'wi cukumeti khomile 100 ni vitini hey this a ni swi tivi ku a ni ali va tatana Lumumba va tumbuluka vatswari Kenya kambe timitsu ta vo ti le Zambia ti le Zambia xivutiso i timhaka ta ku hi fika njhani ka xiyimo xolexo xa ku vanhu va ta vulavula hi swa Afrika-Dzonga yi nga lunghisi tiko ra yona loko ri ku impela yo lunghisa vaaki lava va vilelaku hi timhaka ta ku ayi phela na vaaki lava vilelaku a va vileli va ku munhu a nga ti a huma ka tiko rin'wana a va vuli swona kumbexani no ka ni nga va twi kahle leswi va vilerisiwaku hi swona ngopfu veri mi nga fohli kunene tivekani ku hayi mina ni huma ku hala ma swi vo a hi tweni mahungu ya misava ora yin'we ta emisekweni se swi leli nhlekani Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani leswi swo mingisero mukana lona na FM makoma ndzi la ku bula na va economic freedom fighters vengeri ku na swin'wana swi le ku fambeni hambi swin'wana hambi hinkwaswo a swi le ku fambeni kahle eka matshamele kumbe mafambele ya xifundza xa Limpopo a va ri na nhlengeletano ya vateki va mahungu nhlekani lowu kumbe mixo lowu ku va va kha va vulavula na vona hi mhaka yoyoleyo se swi nga leswi hi ta va hi kha hi bula na tatana Junani Baloyi bona i xandla xa matsalani wa economic freedom fighters tlhelo xirho xa huvo endla milawu ya le Limpopo hi ndlela yoyoleyo loko na bula na vona tatana Baloyi ni kombela n'wina mi landzelela ku matsalwa ni hlayangani na tsalwa rin'wana ri ni hlomula mbilu eka Bibele loko ku Bibele hi yoho leyi fanele hi landzelela yi komba tindlela hi hlaya n'we mi hlayaku ni kombe mi byela ku loko mbona swivuriso 31 mi hlaya verse 1 ku fika ka verse 10 mi twa yi ni kombela mi lungheka mi ta ni byela ku loko ri na munhu loyi a nga ni hlayela ku yona a moyeni halaya ntsungeni wa hafu ku phela vara yan'we swivuriso 31 verse 1 ku fika ka 10 hai kambe hi tlheleleni la mahungu a ya hisika uma kuma ntsena eka tivi na va yona la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona I am kereni ba economic freedom fighters a Limpopo hi twa kahle ku endleka yini khalanga hi la tatani Baloyi nhleka khalanga na wayingiseri kwa va munghana wa mina la America wa Western Beka ko va kule a ni nga koti ku fika kambe a ni lave ku ta yingisela kunene loko ma vulavula ku kahle miri timhaka i tingani la Limpopo tani economic freedom fighters miri a mi khomeki kahle hi leswi nge le ku endlekeni a Limpopo hi nyikeni xifaniso xa leswi mi nge le ku swi voneni nako kumbexani mi swi langutela ku loko mi heta ku mi nyika swifaniso xexo ni ta mi vutisa ku a mi swi vuli hi mhaka ku mbandla ro kaneta ra ximfumo a mi swi vuli hi mhaka ku na nhlawulo a makumu ke loko hi heta a hi sunguleni inkomo khalanga nakambe a ni ka ni cheka vhesi leyi mi nga hi vula ya swivuriso a ni nge se yi kuma mara mo hi veta yi tsekeli a ya n'wina ya mina vayingiseri va mina no khalanga i tiyisi leswaku ri tanihi vandla ra EFF a hi ri na press conference laha a hi kha hi addressa va mahungu hi leswi nga ku endlekeni ka province hinkwayo ka ti-department hinkwato khalanga tanihi vandla ra EFF hi ya kuma kumbe hi le ku swi voneni leswaku swilo swi le ku fambeni kahle hi ndlela ya matholelo ma vanhu ka department hinkwato hi ndlela ya mahakelelo ma ti-contractors lava nga ku tirheni hi ndlela ya vanhu lava faneleke va kuma ti-tender khalanga also ni ka legislature ya hina mahaxi hi tlhe hi kombisa concern ya hina hi matsalani wa legislature ku nga Mr Make loyi hi nga va push up until va za va suspendiwa tolo mahaxi swo tala a swi le ku fambeni hi ndlela ya kona because a ve le ku yini va ya kombisa ka vanhu leswaku ri timali ti tirhisa ku yini ene loko ti kha ti tirha so
ti tirha kwihi ka vanhu hi ku ya ku every year Khalanga mi ta tisa leswaku ku na budget leyi ndlariwaka ya ti-department hinkwato mara loko se hi kha hi cheka laha hi kuma ku ri no leswi va nga swi vula kumbe le budget leyi nga ndlaliwa a swi fambelani. That's why namuntlha hi kumeki hi la ku tivisa maybe vaakatiko va Limpopo leswaku ri swilo leswi hi le ku swi voneni and hi le ku swi landzelerisa and loko hi ri kwele ka huvo yo endla milawu Khalanga hi va hi ri busy na vona hi kha hi kaneta ku a ni loko vanhu va ri na majority va kumeka va kha va vhota va ku hi vhota swona mara hina hi ri vatsongo mara hi va hi kha hi nga yimi na swona. That's why hi teki xiboho xa leswaku ri tanihiloko hi rhumiwini hi vanhu lava nga vhota vandla ra EFF laha hi nga tirha kona hi laha hi nga fika kona leswiwani ku nga ri mhaka ya ku hi le ka minkarhi ya ti-election Khalanga. Se kahle ku endleka yini loko munhu o lava ta tiva ku kahle a Limpopo ku endleka yini mi nga ku yini? Khalanga a Limpopo sweswiwani mi kuma ku ri ti-executive ku nga ti-MEC na hinkwalo va nge le henhla tikhampani leti nyikiwaka ti-tender tikhampani ta vona kumbe leti nga related na vona hi swin'wana leswi swi hi karhataka because ku na vaakatiko loyi a nga ri ku na connection na ti-executive kumbexana na vanhu lava nga na matimbeni a nga ta a nga kumi mintirho just because yena a nge le ka swona. Vanhu lava thoriwaka maxi i vanhu lava nga kusuhi na vanhu lava nga matimbeni maxi sweswiwani ku le ku dyiweni ka timali a ku na ti-consequences leti nga ku endlekeni. Loko hi cheka hi kuma ku vanhu lava va khumbekaka i vanhu lava nga kusuhana vakulukumba na ti-MEC leti ni ti vulaka especially ka public works ku na timali to tala muhaxi leti nga ku tirhisiweni hi visopa ti tlhela ti nga akhawuntiwi. Muhaxi xin'wanyana Khalanga mahakelo wa secretary ya hina ya legislature ku na khampani leyi yena a nga disclosangiki a nga kona khampani leyi nga benefita 12 point something million between last year up until now. Hi swin'wana swa leswi nga ku endlekeni swi vula ku ri vanhu lava nga ku tirheni va nga khoma swipachi va tlhela va kumeka va kha va ti hakela mali kwala ndzeni ku ri ku mali liya a yi fanele yi benefita vaakatiko va Limpopo Khalanga. Tatana mhaka kambe hi lava mi ngete mi susumete ku va va yimisiwile tolo i mhaka ya nsusumeto wa n'we hi swona vulaka swona? I ntiyiso Khalanga i khale ku ri na story hi lwi va ha thoriwa va nge se nghena na le ofisini ku ri Make a ma basangi le a mopani a va ri kona ku na timali va nga tida to tala mara mi tlhela mi thola munhu loyiwani a nga corrupt hi ndlela leyiwani va tlhela va fika kwalawani ku tlhe ku va na switori swo tala laha va nga fika va tikisela vatirhi kwala legislature va nga tlhela va fika va lava ku tisa tikhampani ta vona ku benefita. Xin'wana lexi nga vava Khalanga ku vi na trip ni tshame ni swi vula kwalaho ka nongonoko loyiwani ku vi na trip yo ya ku ya Gambia laha a va fanele va hakela thikithi ku fana na munhu un'wana na un'wanyana hi mhaka ku vona ya dokodela a ni nga swi tivi na mina leswiwani Khalanga ku ri va fika va fositela ku ri no ka thikithi mi fanele mi tsala ku ri hi mina Dr. Mark va ku loko hi tsala ku doctor hi ta ngetela mali mo endzela va spendi 1.8 million hikuva a Gambia va hlavuya mhaka xitatus xa vona ku ri ku va fanele va hakeli mali yitsongo leyi a fanele va fambini because a yi nga cinci xiyimo xa xitulu a ku ri mhaka ku title liya ya vona yi fanele fambisana mali and i mali leyi ya service delivery leyi vanhu a va fanele kota va benefita mara hi mhaka ku vona va selfish va kumeka va endla sweswo mara i khale ka hilo mara at least hi voni tolo va humesi papila xipikara ku ri va va veki ka suspension mara ha swi tiva leswaku ri vo hi bayizisa mara ta va ka hi swandelerisa Khalanga. Mi vulavula hi timhaka ta ku na tithendara ti kumiwa hi lava nga kusuhi mi vulavula hi timhaka ta ku thoriwa lava va nga na kusuhi loko mi ku a kusuhi mi va mi kha mi vona yini ku komba ku hi vona lava thoriwaka va nga kusuhi Baloyi? Khalanga hina tanihi vandla ra EFF hi na ti-research ta hina a ho lavisisa ngopfu vona lava because va tirha laya ene tanihi vandla ra EFF a hi ri maybe maxaka ma vona va fanele va apply mitirho a hi vuli swona sweswo a hi mena sweswo kambe loko hi chekini hi tlhe hi lavisisa hi ya kuma ku ri some of them tiposta ku tin'wana to creatiwa van'wana qualify a va qualify mara hi lowu ya kuma ku i mhaka ya ku ri ve le kusuhana loyi ve le kusuhana MEC loyiwani that's why va kumeka va thoriwile. Xin'wanyana na loko hi tlhe hi cheka ku endliwa audit ku ri vanhu lava apply i vo mani kuma ku some of the people lava nga apply a va qualify ku hindza lowa hi nga swi tivi mali ka interview ya ku ri njhani mara mi kuma ku ri these people a va qualify ku hindza loyi a nga nyikiwa tirhi mara loko se hi lavisa hi kuma ku u kume tirhi hi mhaka le kusuhana na vakukumba lavawani hi swona swin'wana leswi swi endlaka ku ri tanihi vandla ra EFF
nga khale ka bisana swona ku nga ri mhaka election Khalanga. A languteni yin'wana mi nga yi khumba mi khumbe ndzawulo leyi nga ya nkoka swinene ku fana na xifundza lexi hi nga ka xona, ndzawulo ya mitirho ya vaaki, magondo na switirhisiwa. Mi ku le ku tirhisiweni timali ti nga akhawuntiwi, mi vula yini? Yes, ma ku le ku tirhisiweni ka timali ti nga akhawuntiwi because mi ta swi twisisa loko ku ri ku fanele ku huma budget va ku you have 70 billion. Okay, money go. Okay, you have 15 billion. 15 billion ya public works, right? That budget, ifane I budgetela mapatu kumbe na maako hinkwayo ya public works. Laha andaka nkarhi va fanele va ta account ku ri okay, so far hi tirhisi 7 billion. Tirho hi nga wu endla hi lowuwani. So but now ya kuma ku ri mali yi le ku tirheni, mara tirho a wu le ku tikombeni ku le ku tirhweni ka yini, mara mali yi le ku fambeni ku le ku hakeriweni ka service providers. Laha ni nga hlamuseta ku some of these service providers va kuma ku ti-tender I vanhu lava nga connected with these executives. That is why hi vona ku swilo a swi le ku fambeni. Kambe ku fana na swihi loko mo nyika xikombiso hi ku siku rin'wana ni ye ka nhlengeletano ya ku andlariwa ka mpimanyeto wa xifundzankulu xa Limpopo, ni twe MEC Mawai va kha va kombisa ku va nyika xikombiso hi theater leyi nge le ku akiweni ka patu ra ku ya Lebowa. Va ku ntirho lowu nga tirhiwa laya wu le ka 90% na budget yi leyi nga tirhisiwa yi le ka 90% ku ya hi laha yi pimanisiwe. So a ku ri xikombiso xa ku komba ku ve le ku vulavurisaneni na leswi timali ti humisaka so. Se n'wina leyi mi vulaka yona mi kombisaka ku public works timali ta huma kambe a ti vonaka ku ti tirheni, I xikombiso xa ku mi ri yini hi xihi ku fana na kwihi? Okay, Khalanga, xikombiso hi lexiwani hi leyi mali yi humini ku budget ya ku ri I 5 million yi fane ya endla patu for 2 kilometers, right? 5 million yi ta heta for 2 kilometers. Mara loko ya cheka kuma ku that 5 million already say yi endli maybe half a kilometers, mali yi herini. Yi hela njhani ku ri mali leyiwani budget ku ri yi ta heta 2 kilometers. 2 kilometers a yi helangi, mara mali yi herini. Ku endleke yini? Sweswo a swi le ku hlamusetiweni ku endleke yini. Hi le kwihi kwalano? Ku endleke kwihi? Khalanga ku na patu rin'wana aka Sekhukhune, right? Hina portfolio committee, right? All the members ta hina ta legislature ta EFF hi endla oversight. Swi fanele swi nga swi vula ku ri MEC wa finance Mawai veteri leyi theatre ku endleke yini. So hi endla oversight. Hi ku ya hi ku loko hi endla oversight ku tshamiwa before ku na briefing va hlamuseta ku so far this road a ri budgetelo mali ya so, a ri fanele heli mali hi nkarhi wa so, nkarhi ku ri helini. So mara after that we go there physically hi ya hi vona ku okay patu leri mi ri vulaka mingo ri helini kumbe ri le kusuhi no hela, mara a ri to hela mara mi ri mali helini mi lava another budget. Ku va ku endleka yini? And no nyika this one ku na kona no rivala the road leri but iku this is some of the example leni ti nyikaka to humelela everywhere. Now Khalanga ku na mhaka ya leyi nga humelela ya disaster. I'm sure you know. Ku na budget leyi yi nga vekiwa ku ri this budget yi fanele ya tirha kwihi le aka disaster leyi nga humelela especially Avembe na Mopani. Yeah, now we're questioning because since komba ngari mali leyi la yi susiwa yi ya tirha ka some of the area ka public works yi nga tirhi mhaka leyi ya disaster leyi ya mapatu na swin'wanyana. Komba ngari se ku la ku dojiwa hi ku mali leyi va nga yi dya ya public works se ku la ku dojiwa ya disaster yi nga ha tirhisiwana because vanhu vo tala va ha yimerile sweswiwani ku ri kasi hi ta pfuneka rini mara a ve le ku pfunekeni. Se loko xiyimo xi te tani Baloyi tanihi economic freedom fighters ma kha ma hi byela tanihi rixaka mi lava ku endleka yini? Khalanga aka press conference ya hina hi kombisi straight loko mi lava i copy ya kona mi ta yi kuma xo ku mi ta yi kuma ku ri hi tlhe hi steta ku ri on this ka leswiwani hi kombela ku ri all department va ta rivaleni va ta hlamusela ku ri mali yi tirhisi ku yini, swi endlisi ku yini ka this project, swi endlisi ku yini ka this project. After 14 days loko va nga endli sweswo Khalanga hi le South Africa la hi ya court hi ya pfula case swi la ku mali yi yiviwile
a ku na lexi nga ta xi komba mara hi va nyika benefit of the doubt ku maybe wa jumping the gun a va ti va ta kombisa because hina va tsandzeki ku hi kombisa le a nga ho endla milawu sweswiwani hi va nyika 14 days a va ti va ta kombisa ku ri mali yi tirhini loko va nga kombisi hi ya pfula ti-case hi ku ya hi MEC ta kona ku ri a swi ta ku i mali a nga dya mali lawani sweswo swi ta endla ku ri ku khomiwa vanhu vo karhi because ku na vona vo tala va nga ku benefiteni lava sweswi va nga ri kumekeni because va protectana van'wani va vona ti-officials i ti-officials a hi ti-executive ti-MECs i ti-officials mara ma swi vona ku munhu loyiwani u dyi mali swa tiveka mara a nga endli nchumu ma swi vona ku swela ku na vunghana va chava ni n'wini n'wi suspenda because u ta vula ku ri ku endlekini ni le ku languteni ka timhaka leti ya vulavula hi tona ta ku hi ku loko hi languta xifundza xa Limpopo hi languta vusweti lebyi byi nga ko vanhu va le ku laveni mintirho swi vava ngopfu loko ni tshamela ni twa mi ku vanhu va thoriwa hi ku ve le kusuhi na mani va tivana na mani ku ri na maxaka lava na vanghana na vaaki hi ku angarhela lava va nge le ku kayakayeni siku rin'wana na rin'wana va yisa ti-CV hala va yisa ti-CV leyi va ringeta ku lava mintirho ku ve vo heleketa lava va nga na maxaka na lava va nga connected se xivutiso ku ta va ku loko ku ve swi tani mina xifaniso xa ku komba ku eka tindzawulo a hi nge tindzawulo ta Limpopo i 10 no nyika xikombiso ku na lomu mi ku vona ku hala ti le ku vuyeni hala swa antswanyana kumbe swa fana hinkwako maxi mo hi kombisa leswaku ri khalanga vana va hina kumbe boto hina ku va ku ri tixangwani minkarhi yo tala loko va ku yisiwa ti-CV ku va ku ri na vanhu already lava va nga vekiwa ku i mintirho ya vona kambe ti-department hinkwato a ti yo basa tin'wani to antswa kambe leyi ya public works mi ta twisisa ku yi na budget yo tala yi na mali yo tala hi yona yi fanele yi thola vanhu vo tala hi ku ya ti-district hinkwato hi kona laha ku nga na vukungundzwana byo tala too much that's why na le ka press conference ya hina hi kombisi ngopfu kwala ka public works ku ri swilo leswi endlekaka a public works ku tshama ku tholiwa vanhu loko mo cheka each and every quarter kumbe ku tshama ku ri ku tholiweni ka vanhu but loko mo cheka ku who are these people because loko swa ha sungula u ze ku no youth are benefiting and everything but loko mo fika mi cheka after but who are these people lava ku thoriweni mi ya ma kuma ku these people ni hlamusiseni ku a hi telanga timhaka ta tipolitiki but some of them they are members of the African National Congress that are active. How is so coincident? These people who are qualified members of the ANC that are active on the ground. The ground forces of the ANC people have to wait. What about qualify? Qualify. Me vola ku phazamisa nyana ku mi vona un'wana wa langa the active members ta EFF a humelela ku ni thoriwile hala ka public works. And I'm not only speaking for EFF members. Ni vulavula vanhu va le Limpopo hikuva na lava nga ri ku ti-politician mara hiye mi nge ku munhu njhe ya ku mini ku mintirho ni vina laha a swa ha ri kona masiku lamawani mi ta swi vona ku this person is an activist i member ra ANC hi vo va kuma ku mintirho loko mi nga ri member ra ANC ntirho mi nge kumi so swi vula ku vanhu va le Limpopo ya at your own a hi swi tivi mi to boheka va joyina ANC mara hambi mi ya joyina mi nge ringani mara i ku vanhu va fanele va humesa mfumo lowani because a wu le ku endleka swona va lengeta swin'wana ku nga EFF. Miri hambi u joyina hi ta njhani i nge ringani njhani no khalanga ni la ku kombisa ku ri van'wana va ta byela ku hi ta za ya joyina ANC hi ta kota ku kuma mintirho mara va ta va ya joyina hambi u joyina swi endla ku ri layini yi lehe ngopfu so se hina tanihi vandla ra EFF wa saying hina loko va hi ri matimbeni a hi nga nyingi ntsena a ku nge ku ve ri munhu wa EFF ya fanele kuma mintirho anyone la nga South Africa la qualify kuma ntirho u fanele kuma ntirho regardless a ku hule ka political party hambi a ri wa DA hi nge na mhaka na swona loko qualify u fanele kuma ntirho that's why ku ri a service delivery because ku thola ma-comrade lama fika lama sitena ku ma tirha ma fika ma tshama hansi ka misinya every time me le ku questioneni mi ta mi vona official staff xi questiona politician that is what's happening. se ni le ku tivutiseni loko sweswiwani ni kha ni languta minkarhi yo tala xitichi xa Nruma eKhalanga loko ku endliwa mimpimanyeto ya tindzawulo hambi mi nga ri kona n'wina va EFF hikokwalaho ka yini mi nga yi na ku mi swi tisa ku yini mi mo hlaya kunene ku endleka yini i ncini na ku mi nga yi Khalanga i rile nga ri kona hi tshama hi ri kona i rile nga ri kona loko ku endliwa mpimanyeto wa
ni ta mi nyika xikombiso mpimanyeto wo hetisela a wu ri wa yini a hi ri wa yini lidet na health na health a mi nga ri kona laha ku tshama ku tibench ta n'wina laha mi nga ri kona i xikombiso lexi hanyaka a no ti vulavulela I agree na pfumela sivera na swi tiva a hi nga ri kona a hi samoni wa Johannesburg a kona swin'wana pressing matters swa organization kambe maxa hambi hi nga ri kona Khalanga ti-document ti va ti ri kona speeches swi va swi ri kona is there for everyone na ku hi na ti-portfolio committee before speech leswi swi yalayo ku va ku na ti-portfolio committee leti tshamaka to discuss those things so swi va swi ri easy ku va hi swi kuma hi swi landzelerisa kambe xivutiso ku ka mi nga yi a hi mhaka ku va mi ka mi boycott ka va mhaka ku va swi kotlani na swin'wana no a hi nge boycott vaakatiko va hi rhumi ku ya yimela a hi nge boycott na siku na rin'we hi tshama hi ri kona a hi yo hlangana na xiyimo xa ku phati hi si Khalanga phati yi va yi veki siku khale ku hi ta hlangana siku ra so ku bukiwile everything ivi legislature xi fika ravo hi siku ra so ku fa nkarhi wun'wani va postpona va ku ri the sitting ya tshama kuma ku already se hina we booked ku va hi attenda leswiya that's why kumeka hi nga ri kona a hi se tshama hi boycott na siku na rin'we hi va hi ri kona masiku hinkwawo se a hetseleni mi vulavuri namuntlha mi te 14 days mi te mi ya tikhoto loko vo ka va nga vonaki hikokwalaho ka yini mi langa ku endlisa sweswo leswaku swa 14 days ni mi twini mi kombile ku mhaka hi yaleyo ya ku kumbexani leswi n'wina mi nga va ku mi kha mi swi vula swi nga va ku ri na vumbhoni byin'wana byo hambana lebyi va nga na byona va nga byi tisaka lava mi va hehlaka kambe xivutiso i ku kusuka kwalano mi ya khoto hikokwalaho ka yini mi vona ku swantswa mi fambisa sweswo Khalanga i ku hi ringeti ku burisana na vona hi tindlela hinkwato kwele ka huvo endla milawu va tsala mapapila lama hi nga na mona hi va tsala ti-question va nga hlamuli that's why sweswiwani hi endli press conference ku ri na tiko ri swi tiva leswi hi nga swi endla mara a va endlangi nchumu loko va nga endli swona swi vula ku a ha ri na choice mara i ku ya khoto hi hafula ti-case because i milandzu leyi nga kona mara before hi decide ku va yisa khoto hi lava ku va hlamuseta maybe a heta ku hayi swi vula ku hi yo phazama a ku na milandzu so loko va nga ti swi vula ku va vula ku vo mali va dyini a ku na lexi nga endleka so wu fanele hi va khomisa swi vula ku nawu wu fanele wu tirha ehenhleni ka mun'wana na un'wana la nga teka mali ya vaakatiko lava vaakatiko va nga ku hluphekeni ku mati ku mintirho mara timali ti loko hi nga swi khwameni swa vakulukumba hi swona swi endlaka leswaku ri tanihi vandla ra EFF hi tirhela vanhu and ni swi ka manifesto ya hina ku ri ku fanele ku va na transparency eka mfumo lowu nga kona na lawa wa hina loko ho va hi ri ku fumeni ku ta va na transparency ku haku mali ta tirha hi tlhe hi nga hi ya hlamuseta ka vanhu ku mali mi nyiki 10 rand hi tirhi 7 rand ku sale 3 rand mara ntirho lowu nga sala hi lowuwani hi leswi hi swi lavaka mara ka ANC a swi endleki mi va nyika 10 rand vo teka va be xikhwameni va tirhisa 2 rand va ku leyi va yi tirhiseni yi ha xota hi kumbe mi nyika 30 rand wa hi fa hi mi ngetela mali ku ri ku a hi swi tivi ya yi kwihi se ni byeleni 14 days le mi nyika mani na hina hi lata ku hi ta va landa na sweswi hi ta kota ku hey phela EFF yi mi nyike 14 days n'we mi nyika va ma hi nyika ti-department hi tlhe hi nyika xitikara ka some of the things leti nga swi khumba laha ka press conference ya hina ti-department laha hi nyika all the department leti nga kona laha Limpopo hi nyika vona loko mo ku mi nyika all the department mi vula ku milandzu leyi va nga na yona hi ku ya hi milandzu leyi nga seta laha ka statement lexi yes ka statement mi vula ku tindhawu hinkwato ti na milandzu hinkwato hey laka ANC Khalanga a ku na xo basa ni yo hlamuseta ku kun'wana milandzu ya kona mi vona ku ya antswa mara milandzu hinkwako ku na milandzu se swi vula ku sweswiwa loko landa MEC wa ni rhumele statement xexo Khalanga ni ta kota ku hi kota ku vona ku mani na nandzu wihi mani na nandzu wihi mani na nandzu wihi ivi hi ta kota ku hi va vutisa ku mi ri yini na 14 days leyi mi nga va nyika hi ndlela yaleyo kambe a hi hetiseleni lexi xi nga endla ku mi rhamba vateki va mahungu mi tlhe mi rhamba na vaaki kumbe un'wana na un'wana la nga na ku tsakela a ku ri yini mahaxi Khalanga hi vandla leri nga vandla ra vanhu laha hi nga rhumiwa hi ti-voters hi ya va representa nkarhi wun'wana a va na nkateko wa ku ta le a legislature loko hi kha hi debate ku hi vulavula yini so hi vone swi ri na nkoka leswaku ri loko hi rhamba van'wamahungu hi ta vulavula hi mhaka leyiwani va va ri kona va swi tiva leswaku ri hi le ku endleni ka yini is part of reporting
aka community back hi le ku report-eni ku leswi nga ku swi tirheni hi leswiwani hi leswi hi nga swi kuma tanani mi ta yingisela tanani mi ta vona ku hi leswi nga ku tirheni hikuva hi nge pfumeli ku rhumiwa hi tlhe hi nga wisi nhlamulo ku fana leswi ANC nga ku swi endleni because loko va endla budget va vula leswiwani hi vo rhumiwa hi community vo rhumiwa hi society ya Limpopo mara fana va tlhela va endla njhani va ta report-a ku mali leyi mi nga hi nyika hi tirhisi leyiwani ku sele leyiwani so mara va report hina we are reporting back to the community. Se swi vula ku baloyi loko kha hi hetisela swi vula ku n'wina mi tatani hi vandla ro kaneta ra ximfumo leri ri nga ko a Limpopo swi vula ku na hina hi fanele hi lava yini vandla leri fumaka hi swona vulaka so ku ri ta angula ka mhaka leyi hi swona i ntiyiso lowo Khalanga ni mi twile Khensile Khalanga hlayisekani ku dya ku engeta thank you a khensa va economic freedom fighters va vula tani va ri a ni tivi n'wi mi vona yini kwala mi tshamaka kona mi ta hi byela hi le ka 0860002543 va ri lava va thoriwaka ku thoriwa kun'wana ku thoriwa loko va tshama ndhawu ya mitirho ya vaaki va kombisa timhaka ta ku thoriwa lava va nga active hileswaku lava nga le ku hoxeni xandla ka timhaka ta tipolitiki swi vula ku sweswiwani loko ku hlawuriwa ku yiwa ka ti-BGM vakweleli ku yiwa ka yini ma va vona loko yiwa ti-conferenceni hi vo va nga le ku se a ni tivi ku hi leswi mi swi vonaka n'wina tanihi vaaki ke n'wina hi ku anakeni ku thoriwa vanhu vo tala ka ndhawu liya hi mpfhuka ku nghena MEC lava nga koho sweswi ku hume swiviko swo tala swa ku komba ku thoriwa ka vanhu va kombisa timhaka ta ku vantshwa va le ku vuyeriweni kambe i vantshwa lava nga connected kumbe i vantshwa lava va vantshwa va kwala Limpopo na kumbexani na n'wehe mi nga hi pfuna ku va hi twa mhaka ya leyi kantswa hi ndlela yoleyo nomboro hi liya 0860002543 hi ndlela yaleyo ve ri tindawulo hinkwato ta khumbeka ka ku ka ti nga ri ku fambiseni swilo kahle bona tanihi economic freedom fighters va nyika ve le ku nyikeni ka xiviko masiva ve le ku nyikeni ka xiviko xa hi laha swilo swi fambaka koho tanihi xirho xa huvo yo endla milawu se swi vula ku n'wehe mi nga kwele ka huvo yo endla milawu ha mi nyika nkarhi wa ku va mi ta ti hlamulela moya hi walowo mi ri yini n'we na ku xitatimende lexi va vulavulaka hi xona ni ta xi khomi hi mavoko hi kota ku vona ku va tsale ku yini ku ndawulo yihi yi khome yini ndawulo yihi yi khome yini ku endlela ku hi ta kota ku tiva ku loko mi ka mi kaneta kumbe mi ka mi pfumela mi ta va mi ka mi pfumela swihi na koho mi ta va mi ka mi kaneta swihi mama mhaka kona hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi endla tani mi angula na kwala ka nongonoko loko hi heta ku bula na tatana Rikhotso la kumbe Sergeant Rikhotso ta mi nyika nkarhi wa ku va mi angula hi kota ku twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela yoyeleyo ntirho swivuriso 31 verse 1 ku fika ka 10 loko ku ve hi landzelela ku fana na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi landzelela timhaka ta vukhongeri hi ndlela leyi hi landzelerisaka xiswona bibele hi landzelerisa xiswona swi vula ku mi fanele mi twa ku vava loko mi hlaya swivuriso 31 verse 1 ku fika ka 10 fana swi mi vava tolo swi nde ku vurongo byi nga khomi na swi tiva na tinkingha ta mina tindhawu vurongo byi nga khomi kambe laya loko ni hlaye tsalwa leriya ai kumeni mahungu ya misava na sisi Lilian Hlavangwane loko hi vuya hi bula na Sergeant Rikhotso ivi hi teka riqingho rero ka 0860002543 nhlekani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 sweswi ahe vaxumi mahaxi hina hi pfukini hina hi nga hala matikoxikaya hala ni aka timhaka letiwa ta vahlampfa lava hina hi tikisela ngopfu hi tihosi na tindhuna loko to va ku ri na munhu loyi a lava ku ya tshamisiwa kun'wana ka xitandi lexi xa ku a ku na munhu va ri tanana i ta n'wi tivisa munhu loyi va nga ri na maphepha wu fika laha ndhuneni mi fika mukulu i Samuel Nyandoro va to tsala ku Samuel Nyandoro i tshama ka xitandi xini swi herini a va hala ku languta ku na maphepha ya yini ya ku fika kumbe njhani lava tixopo lava a swi fanele swi tiveka hi muganga wu fanele wu va na tixopo tingani a ku mi ku ri xopo bamba to bamba mindzuku ku xavisa loyi mindlwana ku xavisa loyi a va ha tiveki swi fanele swi tiveka ku loko ku ve ku xavisa Thomas a tiveka loko ve wa cinca a nga ha ri kona ku ta wun'wana a tiveka kahle ngoma i ka ha ri ndhavuko
or se politiki or se titenda swi twisisi phela swa every year hi rila hi xilo xin'we a yi khanseliwi inkomu. Nhlekani Khalanga, muhaxi leswi tatana Baloyi va vandla ra EFF va swi vulaka loko ku ri ku hi mpela vurhangeri bya ANC bya swi endla a va tshike ku hi mamisa tintiho kumbe va lava madlanga yi nghena la Limpopo yi ta kota ku tlhantlha kumbe ku herisa vukungundzwana lebyi va nga ku byi endlenike. A hi langutisi Khalanga a swibedhlele, a magondzweni, a swikolweni, vaakatiko a va na mati Khalanga. Langutisa timali leti tatana Baloyi va ti hlayaka kwala henhla we Khalanga. Swa tikomba ku ri vurhangeri bya yena byi le ku hi tsandzekeni ku vulavula ntiyiso. A yi fiki yo madlanga kumbe a yi ta herisa vukungundzwana lebyiwani. Inkomu Khalanga. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Hi vilerisiwa hi ku ri ku na ngoma leyi lavaka ku biwa eka Khashani. Ngoma leyiwani yi biwa ku ri ku ndhawu leyi aka Khashani yi wela aka Hosi Dzumeri. Ku pfumeleriwa ka kona ku pfumeleriwe un'wana va nge i Mayeneja Muletsa. Kwala ka Khashani a ngo va hosi a ngo va nchumu. Kambe hi nga ari ku a nga va ari hosi kun'wana kwalomo. So loko hi karhi hi twa i hosi mara ndhawu leyi ku vulavuriwaka hi yona i Masalal 722 LT Farm yin'wana yi nga 23 kilometers kusuka ka Khashani. Se swi hi hlamarisa ku i banjani ngoma amatshan'wini yo aya bapurasini ra ka vona kwale ku nga 23 kilometers ku tlula nambu lowuya mi khuphuka va ritavi mi famba ene na vosi swa tivula a tipeli nama. Swa hi vilerisa leswaku swi pasisiwa njhani sweswo. Okay. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero mugana lona FM makombendlela na ku Afrika wa vulavula 10 minutes ntsena ku bilavura ya 13. Kahle i ntiyisi ku kuna ntlhanu wa masiku lava mi nga vekeriwa wona tanihi maphorisa a Mopani ngopfungopfu aka policing area ya Greater Giyani kumbe ya Giyani police station ehansi ka vurhangeri bya brigadier Sirakwana. A hi amukeleni Sergeant Rikhotso hi ku hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje Hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Sergeant Nhlekani. Nhlekani botset nele ka vayingiseri va Afrika wa vulavula ka munghana lona. A khensa swinene Sergeant. Na tsaka loko ni twa ritirelo a hi sunguriseni masunguleni ku na xiviko swa ku kuna vanhu va nga tsakisiweki hi la ngoma yi nga biwa koho a tindhawini ta hala ka Khashani. Swi nga leswi maphorisa ehansi ka vurhangeri bya brigadier Sirakwana va nikiwe ntlhanu wa masiku ku vona ku ololoxiwa xiphiqo xexo. Swi na ntiyiso sweswo xi ololoxiwile. Inkomu botset moni ni tekanyana kusuka nyana le ndzhaku nyana leswi nga ndlekisa swona hi xikadyana xitsongo. Yeah. Hina hi kume xiviko swa ku na magondzo lama ma nga pfariwa aka tindhawu ta ka Dzumeri. Loko hi ya hi lo kuma ku pfariwe magondzo a ku na vanhu. Andzhaku ka sweswo station commander brigadier Sirakwana va ve va rhuma team ya vona kumbe xana leya ya vunhlori ku va ya hi lavisisela ku xivangelo ku nga va ku ri yini. Kambe nhlamulo leyi va nga vuya na yona va ve va kombisa swo leswaku heta ku vuriwa hi miyingiseri ku va ri ku na ngoma leyi fanelaka ku luma aka tindhawu letiya ene naswona a va swi tivi ku swi ta njhani na Hosi Dzumeri a va swi tivi. Hi siku rorero station commander va tlhele siku rin'we hi ti 20 va ve va ya hlangana na Hosi Dzumeri lava nga fika va va na nhlengeletano leyi nga leha swinene kusuka na Nhlekani ku za ku ya pela dyambu ku karhi ku burisaniwa hi yo mhaka leyi. Kambe xikongomelo xa station commander ku ya aka ndhawu ta Dzumeri a ku ri ku ya va tivisa ximfumo ku hina tanihi maphorisa se hi nyikiwe list kumbe xa minongonoko wa ngoma leyi fanele ku va yi luma aka muganga luwa wa ka Khashani and then nele ka Muxiyami ku a yi ri yimbirhi tindhawu leti a ri na swiphiqo kumbe xana ka Muxiyami na le ka Khashani. Andzhaku ka mburisano wa station commander na Hosi Dzumeri Hosi Dzumeri va hlamburile leswi va nga kombisa swona tanihiloko va kombisa ku a va tivi nchumu na ngoma leyi ya luma aka tindhawu letiya. Xikongomelo futhi xin'wana xa ku va brigadier va lembe Hosi Dzumeri i timhaka ta ku minkarhi yo tala loko hi kuma mapapila lama taku ma karhi ma huma aka miganga liya hi makuma ma karhi ma ri na letterhead ya Hosi Dzumeri.
se hi yo mhaka hi ye hi ya va tivisa ku endlela ku na loko ku ri na swin'wana swi nga yi vangeli ku mitengo va ku maphorisa va ya tlhelo leri kumbe xana va ya tlhelo leri endzhaku ka sweswo vo hi ti 20 to teleto ngoma yeleyo yi ve yi luma aka matsotsosela i ngoma leyi a yi fane yi lume aka khashava mara yi ya luma aka matsotsosela siku leri tlhandlamaka yi tlhe ya luma aka xiyani nakambe se endzhaku ka loko ngoma leyi ta va yi lumele aka matsotsosela ku ve ku ta papila ximfumo a police station ri huma aka vurhangeri aka muganga bya ka matsotsosela va kombisa ku na ngoma leyi nga yima laya a va yi tivi ku yi huma kwini naswona a va twisisi nchumu ku endleka yini se va kombela ku hina tanihi maphorisa hi ta kota ku hi ta va pfuna ku va twisisa ku endleka yini impela station commander va ve va ya lava nga vitana va PICC ku va va famba na vona ku ya le aka matsotsosela kambe endzhaku ka loko va ta va loko va nga siya kahle before va ya botete ku va na mhaka ya ku va station commander va engage hosi Dzumeri xikan'we na va Cocta na PICC ivi swi tiyisisiwa ku impela ngoma leyi yi nga luma le aka matsotsosela a yi nga ri na mfanelo yo va yi luma aka matsotsosela yi le ndhawini ya wrong station commander va va kota ku va engage nkulukumba manager ku nga yena n'winyi wa ngoma liya ivi va n'wi byela ku ngoma liya yi fanele yi va yi rhurini laya ku nga swi fika wa mintlhanu lowu yi humaka aka wona loko yo ka yi nga rhurhi swi vula ku hina tanihi maphorisa hi ta boheka ku va hi pfula nandzu hi mhaka ya ku ngoma yi yime endhawini ya rhongo laha a yi nga fanelangi ku va yi yima kona ku tirha mune hi ravuntlhanu ngoma liya yi ve hi ravumune hi ti 25 yi ve yi rhurha yi suka aka matsotsosela yi ya yima aka ndhawu leyi va yi vitanaka ku hi le ka khashani mara khashani leyi ve yi avanyisiwe hi tindhawu timbirhi ku na le ka khashani amasalani na le ka khashani ka Dzumeri loko ngoma yeleyo yi ta va yi ya luma leyi rhurini vaakatiko va ka matsotsosela still va tlhe va sindzisa vukona bya station commander va ku station commander vuya ngoma yi rhurini la ka matsotsosela na leyi nga ya kona yi fanele ya rhurha futhi hi vulavula hi ngoma leyi tolo kunene leti hi karhi hi endlela hi nga kuma ku na vana vo ringana 48 se loko station commander va tlhelela va va na nhlengeletano hi nsota lowu humaka ka wona na vaakatiko va fike va kombisa ku ngoma liya yi fanele yi kha yi rhurha futhi leyi nga kona sweswi a ya ha ri ka matsotsosela yi le ka khashana so kambe loko yi fanele yi rhurha ku ya hi maphepha lama hi nga kombiwa wona kumbe hi nga nyikiwa wona ya pfumela ku va yi ri aka ndhawu liya kambe xiphiqo i ku fanele ku basisiwa ku i khashani masalani kumbe i khashani ya hosi Dzumeri na nkulukumba loyi manager i na maphepha lama kombisaka na mfanelo yo ba ngoma aka khashani kambe ndhawu leyi nga ka yona hina tanihi maphorisa a hi swi tivi ku yi wela ehansi ka mani se vaakatiko va hetelele hi nkarhi walowo loko karhi ku burisaniwa na station commander va lerisa ku wena brigadier Sarakwana famba hi landzela vanhu lava nga na vutihlamuleri va nga ta kota ku va va hi pfuna ku ngoma leyiwani yi yime kwini hi ku nyika masiku ya 5 ku va i vuye na vanhu lava aka matsotsosela i ta kota ku va mi hlamula ku endleke yini mo ni nga tivi but ku station commander va swi kotile ku burisana na MEC and MEC va kombise ku vona va ta burisana na hosi Dzumeri leswi vula ku fika sweswi mina na n'wina hi nga ku vulavuleni but tanihi maphorisa a hi swi tivi kumbe mburisano a xikarhi ka MEC na hosi Dzumeri yi fike kwihi so station commander va swi kotile ku xavelela community ya ka matsotsosela ku mi nga endli hansa ku fikela loko mi ta kuma nhlamulo loko ku ri ku mi ta hlamuriwa hi MEC swi vula ku va ta loko ku ri ku mi ta hlamuriwa hi hosi Dzumeri swi vula ku va tata hosi Dzumeri va ta kota ku va va mi hlamula na ku va mi hlamusela kambe ku fika sweswi but a hi swi tivi ku ngoma liya laha yi nga yima kona i khashani masalani kumbe i khashani Dzumeri mara hikwalaho ka full stop loko munhu a kongome ka xitlakati loko a kongome aka Zava kumbe aka matsotsosela na ku ya aka khashani leswi xiyimo xi nga hi xiswona se n'wina mi nyikiwe ntlhanu wa masiku mangani sweswi se ma fika kwihi ya kusele minduku mara wa hleketa ku tanihiloko station commander va kote ku burisana na MEC hosi Dzumeri hi vona va nga ta hlamuriwa swi vula ku hosi Dzumeri hi vona va nga ta vitana community ku nhlengeletano ya botet ya leyi a ku vitaniwa station commander aka yona a yi khomeriwa apatwini van'wani vanhu va ri na mavonelo ya vona yi tikomba yi ri na hoyi mara station commander va kote ku va va hi manager loko va nga siya alivini endzhaku ka nhlengeletano yaleyo va vhe va nyikiwa levi general ku komba ku se mihleketo a yi karhele ni vulavula sweswi a va kona station commander mara hinkwaswo va suke va lerisile leswi leswi nga hi xiswona
na swi tiva ku ka timhaka ta ku ta crowd management na vatshemba ni swi voni ka tindhawu to tala va kha va tirha kahle Brigadier Serakwana kambe xivutiso ku ta va lexi Sergeant Rikhotso ku miteri i tindhawu timbirhi leti ku vulavuriwaka hi tona mi ri Khashani mi vula vito rin'wana mi ku Khashani mi ku Dzumeri hi swona loko ri ku ni mi twe kahle se loko ku ka ku vitaniwa hosi Dzumeri Khashani lowun'wani wa vito lerin'wana hi wa vitaniwa hi ku a ni ri twi mi kha mi ri vulavula ngopfu lera Khashani lowun'wana hina vota swa hi chavisa ku hlamula lexi a ni vula ku miri kuna mite kuna ti Khashani timbirhi ni vula leswi mi nga vula swona mite kuna ti Khashani timbirhi kuna Khashani vito lerin'wana Khashani Masalani se loko kuna Khashani Masalani na Khashani Dzumeri hikokwalaho ka yini ku fanele ku vitaniwa Khashani Dzumeri ku va yo yi fanele yi ta hlamula ku ve ku na Khashani Masalani va nga ti va ri vambirhi ivi va kota ku komba ku hayi mpela Khashani Masalani yi famba hi laha Khashani Dzumeri yi famba hi laha kahle ku va fanele va hlamula swi nga kota ku basa kahle loko MEC va kote ku va hetile na hosi ku lexi hi tikela ku va xi basisa kahle ku kwalaho ka yini va nga ti va ta hlamula i ku na hina tanihi maphorisa Botsek ndhawu liya ku yi divide kumbe demarcation ya yona yi le ka xiyimo xihi yi sandaku kahle na loko ku mi nga se vutisa ku ya mahlweni Botsek xiyimo xa muxaka lowu ku la ta mi tekanya mi sandaku a hi sunguli ku hlangana na swona hi malembe mamune ma nga hundza ku tshame ku va na ngoma yi nga ba aka jini yi be hi hosi Ngome hosi Siyandhani va ye a khoto na la ta mi nyika xikombiso xa ku hi xavelela ku fika kwihi ivi khoto loko mimbuyelo ya khoto ya vuya yi vuya yima na hosi Siyandhani ku ngoma liya a yi pfariwi hi timhaka ta ku a yi biwangi kahle mara lexi nga vuyi xi endla tihosi tin'wana va hi nyika space xa ku va yingisa tanihi maphorisa station commander va ve va kota ku tshama hansi na hosi Siyandhani va burisana na vona hosi Siyandhani va za va swi twisisa va kota ku amukela ku ngoma a yi mahlweni ku va va kota ku twisisa ku vana lava nga laha i vana va ka Jimo na Mapuve hambiloko ku ri ku swilo swi nga fambangi kahle va ha ri vana va vona hosi Siyandhani hi nkarhi walowo yi ve na mimbuyelo ya khoto hi swi ba hi makatla na hosi Siyandhani endzhaku ka loko ta va burisana na vona ndzhaka yaleyo ku nghene yin'wana leyi na namuntlha na sweswi yi nga siya rivengo ya hosi Masonganyi na hosi Nhlamiki leyi aka dzingidzingi ka R81 a yi ri hala xineneni ngoma liya loko van'wani va ya khoto yi va favor a ku pfariwa ngomo loko va nga fika a swikhopo lava nga le ndzhaku leyi a ku huma judgment nakona va kombisa ku hayi decision leyi nga tekiwa hi khoto xiboho lexi xi fanele xi bakanyeriwa tlhelo ene mi kuma ku va yona hi yona ku fikela loko ngoma leyi yi ta fika emakumu se ka nkarhi wa sweswi Botsek sweswi hi vulavulaka hi xiyimo lexi hi nga langutisana na xona ene na loko ha ha hleva a hi tona ntsena letimbirhi leti loko se hi karhi hi twa mahevuhevu ku na yin'wana na yona futhi van'wana na vona va nga ya a khoto sweswi ka vhiki reri kumbe leri taka ka ha fanele ku tlha hi langutisana na xiyimo xa muxaka lowu se nga Botsek a xi tivi ku xiphiqo xi va xi ri kwini mara hi ri maphorisa swi heta nkarhi wun'wana xi karhi swi vava swinene aka Brigadier Serakwana hikuva tihosi hinkwato hi tirhela tona mara a mi swi tivi ku loko mi ya vuya mi ri kahle loko mi ya mirhongo loko mi ya mi vakon'wana loko mi ya hala mi maxaka mi dyiwisiwile mi nyikiwe yini swilo leswi hinkwaswo mara ku va ku ri nkwetlembetano lowu nga kona xikarhi ka tindlu ta hina ta vona se hi leswi xiyimo lexiya xi nga hi xiswona a hi swi tivi ku vaakatiko loko ku ri ku a hi nge a ku si va na mburisana a xikarhi ka MEC na hosi Dzumeri ku ta endleka yini ku ya mahlweni mara station commander va kombise kahle ku hina tanihi maphorisa Botsek timhaka ta ku va hi sirhelela vaakatiko ene sweswi na district commissioner general Mashava va languse kwale ku ya teka xiboho xihi i timhaka ta ku va hi vona ku vana lava va 48 va kumeka va va sirhelelekile leswi vulaka ku na loko ku ri na lava va hleketa ku teka nawu wa veka emavokweni ya vona a va hleketi hi kambirhi hi ku na hina tanihi maphorisa hi nge pfumeli hi khondza mavoko hi ku a swi endleki ku na vana va vanhu ku na vana lava humaka kwalaha ka matsotsofela ene na vana loko ri ku impela ndhawu liya yi bohe endhawini ya rona swi vula ku vana va hosi Dzumeri swi vula ku hi nge pfumeli ku tlha ku xanisiwa vona vana va hosi Dzumeri hi langutini hi boheka ku tanihi maphorisa hi ya ringeta hi tindlela hinkwato ku vona ku vana va sirheleleka nyaka leyi nga kona leyiwani se loko leswi mi nge Khashani Dzumeri na Khashani vito lerin'wana swi vula ku Masalani swi vula ku Masalani na Dzumeri i tihosi vanhu kahle a yi baseli kahle na hina hi ku sweswi xivilelo lexi hi nga xi kuma hi sota xi huma aka vaakatiko va ka matsotsofela hi vona va nga swi vula ku na Khashani Masalani
kuna khashana na Dzumeri mara va ha tiyisisa ku ngoma luya a yi lumangi kona la yi fanele yi luma kona leswi swi vula ku yi nga va yi lume aka khashani Dzumeri ku nga ri khashani Masalani. And mi se hlangana na vanhu n'wina va ku hino lawani yi lume kona hi hina va ka khashani Masalani mi tshama mi hlangana na vo vanhu valava ku fika sweswi a hi hlangana na voho mara sweswi Botfet hi timhaka ta ku va hi karhi hi swi vona swi serious na tolo hi swi twile vaakatiko va karhi va kombisa ngopfungopfu na kwala ka Afrika va vulavula hi timhaka ta yona ngoma leyiwani hi busy swinene hi tshama hi ri koho mara loko ku ri ku va ri koho a va ti va ta hi basisa kahle na vo vaakatiko kumbe ku ri ka yimeriwe miburisano exikarhi ka MEC na hosi na hina hi va hi karhi hi swi tiva ku khashani Masalani lowa kona loyi i kwini i sukela kwini ku endlela ku na loko ku ri ku va tekana va yisana at court hina lexi lava ngopfu ku lava ku ta vona xona i ku vana lava nga laya va kumeka va hlayisekile hi mhaka ku na vatswari lava nga a hi lavi tinyimpi Botfet ku lava ta mi byela ntiyiso luwa madlala hi vulavulaka hi wona wa hosi Masonganyi na hosi Nhlaniki luwa a wu biwe hi hosi Masonganyi leyi ku hetelele ku va na rifu leri nga va kona hikuva vaakatiko van'wana va suka va hlundzukile va ku va endla yini va ya pfala madlala ene ku fikela na namuntlha na sweswi yin'wana ya milandzu leyi loko hi karhi hi lavisisa ya hi pfanda ku hi humelela kumbexana hi gimeta aka milandzu yaleyo hi timhaka ta ku lava nga na ntiyiso va tshamile va tumberile van'wana loko va fika va vuya va ku hina hi vona nchumu hi lo vona tinghala swi ku yini a ma ha swi tivi kumbe ta tsala xitatimende xa munhu leswi swi ngo va swi anakanyiwa hi ku a khoto va lava swilo leswi nga helela se ku lava kombela swinene le ka vaakatiko va hlundzukile mara a va ringeti ku va tshama hansi va burisana na hosi Dzumeri hosi Dzumeri na station commander va ve na nhlengeletano leswi vulaka loko ku ri ku community yi fanele yi hlamuriwa yi ta hlamuriwa hi hosi Dzumeri loko ku ri ku va swi kotini ku hlangana na MEC mara loko ku ri ku va nga swi kotanga hosi Dzumeri vona va nga ta tlhela va hi pfuna ku va hi byela ku n'wina maphorisa xiyimo hi lexi hi pfuneni hosi Dzumeri a hi munhu wo tika ku fika kwalaho loko hi va langusile kumbexani izo swi endlaku ku fanele ku buwa na ngoma endhawini ya vona va nga swi tivi hi ku va tekiwa ku a hi munhu wo tika ku fika kwalaho swi va swi hoxekile ku na ntiyiso ku na ngoma yi nga pfariwa aka mujaji i ntiyiso Botfet 13 ku nga ri 13 swikolo swo ringana 13 swi pfariwile hi hleketa ku hi swin'wana swa leswi khaku swi ta swinene ku va na ku nonoka ngopfu aka ngoma leyi nga hari ka khashana a no vulavulela MEC mara na swi tiva ku vhiki leri swinene va busy ngopfu hi ngoma letiya ti nga pfariwa ku na tikhoto ku le ku yiweni ehenhla ne le hansi hi yo mhaka mi hi twa hi kombela i ntiyiso Botfet ene na sweswiwani na hatla ni phinda ku na lava se va nga ya khoto va yela yin'wana ngoma leswi vulaka vhiki leri taka nakona futhi swi nga endleka se ku ta swin'wana ti-judgment to huma khoto ku sweswi n'wina ndlalani leswi nkarhi wo fana lowu wa tika swinene a xiphoriseni Botfet that's why Mopani district commissioner va be va decide ku ti-complain leti nga attendiwi hi mani na mani emaphoriseni a ku ve na maphorisa ya karhi lama va nga vekiwa ku hi vona va fanele ku va va langusana na swiyimo leswi ku na ku kusuka kwala loko hela tingoma i community ya hina hi fanele hi ya va na timini na vaakatiko mara loko se vuxaka byi nyaka pfarini hi mhaka ya tingoma hi hanya njhani na community ya hina ku ya amahlweni kambe ku na lava va nge le ku layitheni ndzilo lowu lava kumbexani mina na n'wina rikhotso hi nge va tivi kambe va koho lava nge le ku layitheni ndzilo lowuwani mina ka mbuyangwani ni nga tivi ku nchumu ni ngo vula ku PICC ya swi tiva ku hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo lexi hi ku hi yo a yi fanele yi kha yi vona ku loko yi nyika langsese yi tlhe yi swi tiva ku i ya ba kwihi ngoma ko swi tiveka vaaki va va na tinhlengeletano swi tiveka ku hayi hala ka n'wehe ku ta va na ngoma se loko ku ve xiyimo xi te tani handle ka loko ko tshika ku te nhlamuselo yin'wana ku fika sweswi PICC hi yo yi nga na xiphiqo ka timhaka ta ngoma leswi n'wehe tanihi maphorisa na n'wehe a mi fanele mi va na tinhlengeletano na voho na lava na loyi a nga va thola loko ku ri ku PICC yi tholiwe hi premier swi vula mi fanele va na ni tshama hansi na premier mi vona ku PICC a yi le ku tirheni ntirho lowu a yi fanele yi tirha woho hikuva loko a yi tirha ntirho lowu a wu fanele yi tirha woho a ku nga ta va na minkwetlembetani yo tani ya i ntiyiso Botfet loko ku na leswi swi nga fambeki kahle nge hina tanihi maphorisa hi nge kombi ku i PICC kumbexana hofisi ya cop a swi tekela nhlokweni Botfet ku loko hina ku fika nkarhi wa tingoma ho tiseriwa list ntsena ene ku swikombelo swi fambise ku yini swi endlise ku yini va mbuyangwana a hi nge hina hi maphorisa mo lerisiwa ku fambani ku na ngoma yi ni vula swona swi fanele swi mi va byela district commissioner ku na provincial commissioner va fanele va tshama hansi na PICC leyi
ku tilangisese leti loko ti huma mi va mi langutele leswi na ku leswi va nga swi ni tshame ni bula na hosi Mdavula kwala moyeni walo va kombisa ku loko hi nyika langisese hi languta leswi na leswi swi leswi hinkwaswo va nga ni byela ku va languta swona hi swo swi nga le ku kwetlambetaniseni vanhu sweswi hi ku loko ku ve va languta ku hosi ya swi tiva hikokwalaho ka yini hosi Dzumeri va nga swi tivi loko ku ve va languta ku vaaki va swi tiva hikokwalaho ka yini vaaki va nga swi tivi se i swin'wana swa leswi swi fanele swi langutiwa ku PICC yi tirhisa ku yini kambe a hi swa n'wina ku hlamula rikhotso sweswo swa mina na vona va PICC n'wina tanihi maphorisa hi ku hoxiwa n'wina nyoka leyi loko yi kha yi hanya mi fanele na n'wina mi lava ku ta twisisa ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi kayakaya n'hweti yin'wana na yin'wana ya ngoma n'wina mi ya hala tivhene ti tsutsuma ti ya hala sweswo swo taniya is but na va rin'wana ra masiku xikombiso hi katekisa tihosi ta hina ti twanana hi ku phela tihosi leti hinkwato i maxaka mara loko mo langusa ku tinyimpi leti tisusiwa hi va mani i tindhuna ene ngopfungopfu ku va ku ri vidyelwa hi ku swilo leswi loko mo languta hinkwaswo ne tihosi va yimele tlhelo va le hwihi lava va twisisaka tinyimpi leti swa straight mi swi twisisaka va le ku yi twisiseni i tindhuna ene amakumu ka siku ku hetelela ku sala xiphorisa ku lavawani va rhandza hosi Phete lavawani va wela ka hosi Ncindaka ivi mi kuma ku laha ku na vaakatiko hina tanihi maphorisa ma mopani lexi hi lavaka xona i vaakatiko ntsena na ku vona ku hinkwavo vaakatiko va xifundza xa hina va kumeka va sirhelelekile mara hi ku hosi leyin'wana loko a vona ka swi n'wi fevhari swi ta jikisiwa vulapa va fevha swimanimani swa hi hlupha that tihosi ti vekiwile loko ti vekiwa hina hi lo kuma mapapila a hi nga ri phati na a nga ri kona ka panele na loko discussiwa ku hosi swimanimani i ya vekiwa rini ko ta papila va ku ya vekiwa hosi kambe loko va vuya tikhoto mi fanele mi yima hi nenge wun'we hambi tikhoto hi tona ti vekaka tihosi hambi i yini ku hi tiva ku ri va ka khokta va hi tiselaka a ha ha swi kumbi swiviko swa ku maphoriso ku na leswi hi yo mhaka hina loko hi tshama hi tlhe hi tiva ku tihosi hi lava na lava se na loko ku fika minkarhi leyi ha swi tiva ku loko hi ku hi landza hosi hi landza mani hi yo mhaka mi kuma ku giyani ya hina xiphiqo hi xo xexo xa vukosi hi ku ka ha ri na nyimpi yikulukumba mara wo hleketa ku loko swi ta tshamiseka na swiyimo leswi swi ta hungutana Emetweni khensela swinene rikhotso hlayisekani ku dya ku engeta inkombo tsekumele ka vayiseni okay 0860 002543 I'm tuning ku ngome angula mkwini mi nga rivali na verse leyi ni nga mi lavisa yona ne n'we mi kota ku hlaya ni hlayeleni yona kwalano ai yani baba kama hi tuning manga misava ora mbiri ya ta emsekwini hleka muhaxi wa kon'wana ni nga se hlamula xivutiso xa n'wina a ndzi ri le kaya lehi weekend ya ku hundza munghana luwa wa n'wina luya nawu Maboko Hlangwane tlhele a ni tsundzuxa ku mi xeweta muhaxi Pat Khalanga na swi tiva ku na vakhalabya va kokwani Justice Makamba le ku yingiseleni va ra va hambana na nongonoko lowu ku hlamula xivutiso hi ku kongomisa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akomandela se a hi buleni teto timhaka va ka hina hi nga na tona mi va twile va kha va kombisa va economic freedom fighters va ku vanhu ku thoriwa vanhu hi ku ya hi ku va tiveka kumbe va le kusuhi na swimanimani un'wana ni rhumela hungu lawa a ku fana na le Mopani ka firefighters va hava ti-qualification hina swa ha tivelana ne ha tivelana hi ku mi kota na ku tiva ku vanhu lava hava ti-qualification kambe i mhaka leyi kumbexana hi fanele ku yi tekela nhlokweni yaleyo ya ku n'wina mi ri yini mi le ku swi voneni swilo swa muxaka wolowo ke na loko ri ku mi vulavula hi timhaka ta ngoma na tona a hi mi tweneni ku mi vulavula kambe hi nga rivali ani swilo swa vuhosi swi lava nhlonipho na nxiximo na loko hi vulavula a hi vulavuleni kambe a hi xiximeni hi hlonipha tihosi i varhangeri va hina kambe sweswi hi le ka hoyihoyi leyi ya ngoma leya ku fanele vanhu va ya va ya ti dyela vuswa un'wana na un'wana ti kumela swithuthuthu swa yena eyo se ni boxa ngoma okay kambe no vula ku ma swi twisisanyana ku ni ya ku nga ri na hoyihoyi leyi nga kona wo sungula hello nhleka Khalanga minjhani bota mina hi pfukile hi ngo vona bota hi pfukile ma vona loko a ku va ku ya hi mehe mhaka ya ngoma la Afrika-Dzonga a fane yo khanseriwa hikuva swi tikomba nga ka ha ri mhaka ya culture ni i bindzu
So ni kombela ku clarify la ka Masalali na Junior. Yeah. So Masalali Karanga khale ka mapurasi lama ma ri kona ya Malamula. Oh. Ma vona loko mi driver from Aland. Mi khoma gravel Monza Brisk. Oh yeah. Ku na yindlu ka Ntsangwisi le mahlweni. After yindlu ka Ntsangwisi le Masalali. Okay. Sesifuna ngoma le ayifane yeba kwelimus. Mara lexi nti vutsaku I ku ri kasi a hi le ka majenje leyi na. Yi sunga le majenje 3 ku ya fika ku helela kumbexani ku hala Aland. Hi le ka majenje la majenje suka majenje 1 na Ben Farm hi la majenje 4 ku nga le Brisk. So ana swi twisisi ku ri ndhawu yaleyo yi wela ka vuhosi bya ka majenje kumbe bya ka manager. Loko ku ri swa ka manager ku ta va ku ri swilo swintshwa leswi va nga claim va humelela sweswi. So Masalala ko va mapurasi. Mastizo. So antsungeni wa Masalani le ka Khashani. Mupela ri tavi ri ya mi ri tivaka ra Greater Ritavi then mi le ka Khashani. Loko mpela mbuyela hala mi le Masalani la ku ri mapurasini. So ngoma lero ngoma la evane ya bewa ku hikwala a mapurasini lama mi vulavula ku. Ko le ka khala ka mapurasi ya Masalani ku mapurasi ya Malamula ku mapurasi lamakulu swinene. Late 90s a ku ri busy ngopfu. Ma dline ku tirha kwalaha loko valungu va famba. And hi le mapurasini la a ku na khwati riya loko se ka yi tshunela la Briska. So ni tshembi ku manager va nga ya hala hi mhaka ku a Briska hi le ka majeje. So leswi leswa tihosi mhaka se tihosi ta hola masiku lama. Ngoma na wona mali masiku lama. Ka ha ri mhaka ya culture. Khalanga swi herini swilo leswi. And kambe hi ta swi dlayela yini ku loko yi beka manghena yi lumeka manghena ngoma a ku na kwetlembetano wa nchumu se hi ta swi dlaya hi mhaka ya sweswo hi ku ka manghena yi kahle. Okay a Limpopo a ni nga ri na problem hi mhaka ku ri a hi vi na timhaka ta mafu ku fana na le Eastern Cape. Mara xin'wana xi hlohlotelaka ku timhaka ta tin'wana ti fanele ti nyamalala Afrika-Dzonga i mhaka leyi humelaka Eastern Cape. Because swilo swa vo swi humela hi sama ende ku vana va ku tala lava lovaka. Loko ku ri a hi lava ku achieve circumcision of which is part of good practice ya health. I mahala etitliliniki na le swibedhlele masiku lama la Afrika-Dzonga. So a na ha swi tivi ku swi endleriwa yini leswi khalanga inkomu. Mi ta yi tengisa mi ta yi tengisa khome mako mi ta yi tengisa 0860 0025 ma katsakisa leswaku a vuswini ku kahle vanhu va dyondzisiwa nxiximo nhlonipho na milawu hi ku hambanahambana ka yona kambe hi nga swi dlaya hi mhaka vuyada bya munhu kumbe vanhu kumbe ndhawu kumbe tlhelo un'wana hi loyi ni hleka Aye. papa Benja. hi pfukele hi nga vona papa hi pfukele a cancer na mano kumbe ku kandzilanyana yale ya ngoma ebuthethe hi nga yimbelanga ya ngoma i ndhavuko wa hina mara kambe i bindzu so va nga yimbeli va ku ngoma i ndhavuko swi hela kwalano i bindzu loko mi languta the way ngoma yi durhisa ku xiswona ma swa ku i bindzu ni helela kwalano va nga yimbeli i mani a mi hembelaka valava vongo ngoma njhani i ndhavuko hi mina ni nga na mi hembela a hi kwina ntsena va hi seketelaka van'wana va vona a hi pfumeli leswaku swilo swi cincile i ndhavuko kambe i bindzu ku loko na ta matirhela yo a va ha matika ene loko sweswo no va ni ri na n'wana a tsutsuma a ya ngomeni a swi kuma ku a tindhawu letin'wana lebutpete ne loko ngoma yi biwile ku va famba ku va na vanhu va famba va endla sweswo swi endlaka ku vana va kota ku navela va tsutsumela khale loko hi ngoma la hina hi nga ya kona khale ngoma a hi twa ku ngoma wu biwile a hi yo tiyela hi yexe leswo swa hi swi yimbelela swa ku mani i ta za ata masweswo sweswo ku recruitiwa sweswo i bindzu se n'wina loko mi ku bindzu mi vula ku na loko ho byeriwa ku n'wana hi loyi i na 15 wa malembe ya ma nga se ringanela ku a nghena enghenini va n'wi teka swi vula ku a va n'wi tlherisi va tshama n'wi tlherisana va ku i ntsongo a wu si ringanela maswodzi bya famba hi ku na ta kombisa ntsena ku i bindzu va nga yembeli ngoma a va yeni mara a hi twisisa ku i bindzu
hi ku na loko susa ko fakuta n'wana xiswani a nga ramala ku hakela ti ta vuya inkomu fe loko ta n'wana wa xiswara ti ta phela loko va ku ti ta vuya vula ku a nga tala ku tlherisiwa nanganako ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM khensa swinene loko hi lombe ndleve u ku famba na hina tsundzukani mavonelo i ya n'wina ya tatama ya ri ya n'wina hi ndlela yaleyo hina tani xiticha hi ngheni helo ku ya amahlweni kambe ke nteni lava mi languta verse liya swivuriso 31 verse 1 ku fika ka 10 mi ni byela ku mi vona yini kambe amukeleni mingiselo nhleka ayi mwashi mingiseri minjani ipfukile njhani ipfukile papa khetsa swinene mi rin'we ya ni munhu loyi ni nga va xikala vito ni munhu loyi a nga kulela ka mindyangu leyi rhandzaka ngopfu swa ngoma ne ya hi swi landzelelaku ni nga ku maybe i munhu wun'we out of 100 la nga yangi ku ngomeni ka ndyangu wa ka hina mara ni vona sweswiwani nga ku hi le ku yi humeseni ngoma yi humela handle ngopfu hikuva vanhu va ri na makwanga ni vulavula sweswi ni mi byelaku na mi twa mi kha mi vulavula hi mi 15 years nga ku mfumo nga nghenelela wu hi setela milawu leyi nga ta controla swilo leswiwani because ka yisiwa n'wana a ri na 4 years angomeni 5 years angomeni loyi loko a vuya mundzuku a ha fanelaka ku a ya tlhogomeliwa hi mhani wa yena wa xisati leswi swi nga ringanelangiki hi ndlela ya ndhavuko wa hina ni twa nga ku ri hi le ku kambe yi koho milawu yi vulaka ku n'wana wa malembe va fanele va ri na malembe ya 15 kumbe 16 kumbe 12 a na ha swi tsundzuki kahle ku nomboro yi ri yini kambe yi koho va yi vuri na hosi mudavula loko hi bula na vosiku rin'wana ivi va vutisa ku leswi se ku nghena ku na lowu wa 15 va ku hi leswi hi nge hi leswo wu lo tshoviwa nawu ka mhaka yo yeleyo se a ni tivi hi fanele hi endlisa ku yini ku xiyimo xi titani nawu yi koho miyingiseri wa mina mina ni ta kombela ku if ku na vanhu lava va nga kotaka ku hi pfuna because mina lexi ni vavisaka ngopfu i ku ri ndhavuko wa hina lowu hi nga tiyimisela ku va hi wu khipa ku ri wu ta kota ku na vana lavan'wanyani va ha taku va kota ku va dyondza va kota ku hi wu landzelerisa mara sweswiwani swi le ku humeni ka vhelu swilo leswiwani because sweswiwani hi le ku tsutsumiseni ka mali loko n'wana u tsutsumela ngomeni a ri na vo ma 4 years a nga tlherisiwi o tsutsumela ngomeni a ri na 5 years a nga tlherisiwi va teki va calculatini ku hayi mali se yi nghenini so a ni swi tivi ku hi nga swi endlisa ku yini ku va hi fikela because ti kona tingoma leti ni ngo ka ni nga vuli straight ku yile kwihi mara ti kona leti ti nge le ku tekeni ka vana va 3 years na 5 years 6 years na sweswi ni vulavulaka na n'wina loyi n'wana ya loyi hambi a ri xikolweni a nga swi tivi ku teacher ra yena i mani vito na xivongo so a ni swi tivi ku a ngomeni u ya dyondza nawu wa njhani a kha a tsandzeka no vula ku ni dyondzi yini xikolweni namuntlha loko hi yisa n'wana wa 4 years a ngomeni ya kumbexani milawu leyiwani le makumu ka yoho a yi na nxupulo wo tiya ku fanele ku kumeka nxupulo wa ku tiya ka yoho ku okay loko wo yisa n'wana wa malembe lawa ivi wehe i baku ngoma i n'wi yimbisa swi vula ku nxupulo wa wu ta va leswi kumbe i ta yirisiwa ku ba ngoma malembe mangani kumbe swin'wana swo taniya hi swona leswi a swi ta hi pfuna sweswo because ku fela ni na 20 something years ni yi na ngomeni nkarhi lowu hi nga hi wona loko ni ya mina ni tsundzuka ni yini ni ri na 11 years loko ni yi a ni ri un'wanyana wa vana lavatsongo mara mina vhele ni yini ni kha ni twa nga ku na antswa ka leswi swi nge le ku humeleleni mara na loko ku ri ku va veka nawu wa 15 years ni twa nga ku ri kahle ku n'wana u ya a kha a ti reasoneli hi yexe ku ri ni lava ku ya mara loko mi tekela n'wana xiboho xa n'wana wa 4 years mi n'wi yisa mindzuku a vuya ta huma laha handle hi ku vana a va hanyangi angomeni hikuva kha hi swi tiva ku angomeni se ku endliwa yini because ngoma se humeseli khale handle loko se va vuya vana lava va va hlayisiwa hi vatswari va vona va xisati n'wana wa 4 years wa ha ri ka malembe matsongo ngopfu ku u fanele a titlhogomela so swi komba ku ri ngoma hi le ku yi pfutiseni hikuva hi kha hi lava mali swi kha swi sukusela ka vukosi bya hina ku byi pfumerini ku a ku yisiwa vana va malembe maso mara mfumo le ku aleni vona va le ku pfumeleri va kha va teka mali va tsarisa ku hayi hi kumini mali hi dini mara va le ku tshoveni ka minawu ende a ku le ku endlekeni ka chumu a ku na xiboho lexi nge le ku tekiweni ehenhla ka vona
nimitulixikala vito na mina swi ni vava ngopfu loko hi fanele hi onha ndhavuko lowu a hi tinyungubyisa hi wona hi tinyungubyisa a hi fanele hi tinyungubyisa hi wona ku ya mahlweni ni na n'wina kwalano muyingiselo wa mina ha khensa swinene ni khensini Muhaxi inkomo I met to mix 0860002543 ikumentlhanu timinete a seba awara ya 13 antivi ku va masipala wa Bushbuckridge va teke xiboho eka tsalwa leri ya ra va fanele va ta ri basisa antivi va teke xiboho kambe tsalwa a ri koho tsalwa ra koho ri landzelela ku va ku hume hungu ringe waste officers, waste coordinators, team leaders, and data capturers. Good morning, colleagues. End of contract for EPWP participants. The effort to extend the contract for EPWP participants by 6 months has failed. Officially, their contract is ending today. The message should be communicated to the participants. Se ai landelela sweswo loko hi lava masipala Bushbuckridge ku va ta hi byela ku a va fike njhani ka ku tshembisa vanhu lava ku ti kontraka ta vo ti ta ngeteriwa hi ku milawu ya EPWP yi lo tlanganda a rivaleni a lava ku fikelela yini munhu la teke xiboho xexo loko ri ku ta ngeteleriwa ti ngeteleriwa loko langutiwe yini a hi lava va ta hi dyondzisa sweswo kambe ku fika sweswi a hi se va kuma a ni tivi ku ku endleka yini kumbexana va ta hetelela va fikini hi ndlela yeleyo o ve ri va fikini okay a swi lava ni sungula ni vulavula ku va kota kumbe swi yo hayi a swi lava ni sungula ni vulavula swi yo kotlanisa va fikile okay mani hi twa ku va ri yini andaka lexi yi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mingisero mugara alone ni FM makomba ndlela lava va vitaniwa Sisifu Munani Thobakali lava hi bulaka na vona ka nhlekani lowu va vulavulela masipala wa Bushbuckridge i lava ku ta twa ku endleke yini hi hungu leri Sisifu Munani nhlekani khalangana ka vayingiseri va Munghana Lonene kuna vanhu va nga ni fonela tanihi mukhanselara ni mini mukhanselara wa Bushbuckridge mukhanselara wa Bushbuckridge khansela number 1 va ni fonela va kha va rila va ku ntirho wa hina a vuyerile va hi byele ku hi ta va na 6 months a ya ha va nkona hi pfuneni kahle ku endleke yini khalangana ka vayingiseri va Munghana Lonene hi nge hlamusela ku ri hi na vana kumbe va sesi na vobuti lava nga sayina contract ya EPWP malembe I think a ku ri 24 kumbe 12 months ko kwala loko ni nga hoxisi loko va yi sayina contract leyi a yi komba ku ri i ta hela end of June 2026 leswi namuntlha hi ri ka ti 2 so swi vulaka ku ri i fana i hele masiku mambirhi ndzhaku so before i nga se hela khalanga hi kunguhata kumbe ku advertise ku ri vanhu applyani ku ri ta va hi karhi hi thola group yin'wana ya EPWP lembe ro leri ra 2026 hakanene hi fike hi endla advertisement loko ni nga hoxisi nga ku na ku tsala already yi pfarile mavhiki lama taka hi ta va hi karhi hi endla leswi hi swi vitanaka ku shortlista lava fanaka va nghena ka EPWP program lembe leri va sayina na vona swi fana na leswi a swi endlekise xiswona so munhu a nga hlamusela ku contract ya lava yi nga va kalaka va nga ha ri kona ntirhweni sweswi yi herile ku ya hi ti 30 ta June ku ya hi leswi va nga yi sayinisa xiswona i ntiyiso yi herile a ni mi vu xihoxo kwalano kambe ku ya hi message kumbe hi hungu leri ni nga na rona laha wun'wana a va byele ku yi ta ngeteriwa hi 6 months swi kona sweswo Muhaxi a hi byelanga lava ti participant ku ri ta mi engetela contract hi 6 months va sayine contract va byelaka ku ri ya hela hi ti 30 ta June munhu a nga hlamusela swoleswo i nge ni hlamusela ku na ku tani ku ri ti-officers kumbe va-ofisiri la tiofisini ku na leswi hi vulavulaka swona munhu leswi hi swi vitanaka ti-internal memo tani ku ri va-ofisiri me ni ta vulavula na mutirhikulori na mina
kumbe hi na manager wa mina ku ya swa ku fana swo leswo. A ni ri loko hi vulavula hi ri ofisini hi fanele hi vulavula hi swilo hi mapapila kumbe leswi swa ku kota ku hi kota ku va na ku landzelela ku loyi u te yini tolo loyi u te yini hambi na loko ni ta va ni nga ri kona ka employment ya Bushbuckridge a ni ri a ndi ti email a Bushbuckridge municipality vanhu va fike va kuma mahungu wa ku fana wo lawaya va tsutsuma na woho va ma yisa a handle ku ri hayi Bushbuckridge va hi byele ku ri hayi hi ta engeteliwa hi 6 months hi engeta njhani ku ve hi advertisile because mhaka leyi a yi ta phinda i vuya i ku va endla leswi swa hi swi vitanaka nepotism va engetela vanhu va vona hala kun'wanyani hi advert hi kunguhatile ku ri vana vuyani tanani mi ta apply ku ri munhu mhaka leyi a nga yi hlamusela hi leswiya swa ku ndi kala vito ra Xitsonga mara ichi va ri ke khomu ya muxati wa hi hapa ke mulato wa hi no hi tlugela ke mulato so loko a hi advertisile ivi hi ri sweswinyana hi ka ti-advertisement letiyani kumbe ka tiposo letiya hi nga advertise se hi ta teka lava a va ta vuya vanhu va ku va hi endlise ti-application hi aplayile hi tatise hi endla ti-copy na swilo swa ku fana swoleswo ku ve na mali ya kona a yi kona kambe sesiphumulani mina na n'wina hi na hungu rin'we na message wun'we hi nga vuli vito leri nga tswariwa le makumu kambe mina na n'wina loko hi ya dyondza xikolo statement lexi xi ri to waste officers waste coordinators team leaders and data capturers good morning colleagues. End of contract for EPWP participants. The effort to extend the contract for EPWP participants by 6 months has failed. Officially, their contract is ending today. The message should be communicated to the participants. So, sumula kuku. Loko ningisele ka mitani pfuna loko ku xikolo office xa ka mhasha ka hina a xa tirhisona ku the effort swi ku un'wana a vule ku kule ku ndiweni effort a yi lava yini effort ku ve ku vanhu lava va sayini tikontraka leti ti kombaka ku va heta rini muhaxi nda mitwa ntirho lowu hi nga na wona tani ku ri masipala i ku ya hi ya ka muofisiri wolowo ku ri mhaka leyi u nga yi tsala laha a wu yi kume kwini hi mhaka ya ku because a ndi tivi na ku message loyi i wa rini muhaxi because tanihi nhlamuseri a ni hina hi ya advertise hi ta advertiser ku ve un'wana u tsala hungu laniwani hina hi endla leswi nawu u lavaka hi endla swona a hi nga ta engetela contract hi nga ta engeta contract period ya vanhu ku ve vo va sayine ku ri so swa ku ve na makungu lawa ya ku lava ku engetela ti-contract hina tani ku ri masipala wa Bushbuckridge a hi swona leswi a hi tiva swona because project ya EPWP muhaxi i na minawu ya kona hi extenda ku ve hi nikiwe hi mani mpfumelelo wa ku hi extenda so hina hi stika ka leyo ya ku hi fike hi swi tiva ku ri ya hela ivi hi hatla hi advertiser hi tiva ku ri maybe mid July hi ta va hi karhi hi sungula ntirho wa ku hi vitana kumbe hi thola lava va fanaka va nghena ka program lembe ximali yo leya 2025 2026 2027 muhaxi so hi famba hi lembe ximali leyiwani muhaxi so hina hi ta ya hi chekisisa ku leswiwani a swi vuya kwini i ti hlamuserile Khalanga ku ri a va vulavula kokwala swa ku mhaka leyi i sungule kwini ku endleke yini munhu u ta hluleka ku hi hlamula muhaxi me ni hlamula leswi swi nga le maphepheni hi fike hi advertiser hi ri vana vuyani mi apply hi kota ku mi thola then mi ta tirha the whole year then loko lembe ri hela kumbe period leyi hi nga ta va hi va thole hi yo hi hela hi karhi hi ya ku na minawu ya EPWP Khalanga ku na minawu so swi kahle ku ri hi tshama ka yoho hi stika ka yoho ku na vanhu hala handle va nga ta vula va ku Bushbuckridge i endla leswi Bushbuckridge yi nga a yi endli swona na swilo swa ku fana swoleswo muhaxi a hi giveteni kwalaho
ndava ku siku rin'wana hi ta vulavula ku kahle milawu ya EPWP yi ri yini loko munhu a thoriwa ku languteriwa yini na yini hikokwalaho ka yini ku ri na program ya EPWP sweswo kambe namuntlha mi nhlamulo kahle se sipumulani thova karhi khesiri swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo khalanga abariseri bamngana lonene inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM mana na thova karhi lava hi kha hi bula na vona hi ku hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani cintani a mina munhu la nga ta ni hlayela vhese liya vhese liya va ka yini no kombela munhu wun'we ntsena ta ni hlayela vhese liya hi pfala a hi pfaleni hi ku munhu wun'we ntsena a ni pfalela a ni hlayela Proverbs swivuriso 10 swivuriso 31 verse 1 fika 10 mi languta kahle mbilu ya mina ya baba swinene a ni swi tivi va ka hina a ni ku ni nga kuma munhu a ta ni hlayela yona hi xihatla miya loko ni heta ku yi hlaya hi pfala nongonoko ivi n'we miya yi hlayela mi yi languta ma hi va mhaka ko swa bava leswi swi nga xiswona very ikomingiseri lo nhleka khala na mfukeni epfukeni minjhani bati epfukeni munhu a ta ni mhlayela yona yi nga se chaya ya yi hlayeka hi ndlela leyi switsundzuxo eka tihosi marito lawa Lemuel hosi ya le Masa a byeleke hi mana wa yena hi lawa n'wananga ndzi vula wena ndzi ku velekeke wena nhlamulo ya ku tiboha ka mina xana ndzi nga ku byela yini xana u nga tshuki u tinyiketa eka vavasati u nga va landzeleli hikuva va wisa ni tihosi wena n'we a hi swa tihosi ku nwa vinyo ndzi ri a hi swa tihosi hambi varhangeri a va fanelangi ku navela byala hikuva loko va nwa va ta rivala milawu kutani va ta tekela vapfumari hinkwavo timfanelo ta vona byala nyika munhu loyi a nga kusuhi ni ku fa ni lavakulu va nyike ngopfu emoyeni va nyike vinyo va ta nwa va rivala vusiwana bya vona maxangu ya vona a va nga ha ma tsundzuki vanhu lava nga kotiki ku vulavula hi voxe va vulavulele ku sirhelela vapfumari hinkwavo lava tekeriwaka timfanelo ta vona vulavula ku avanyisa hi nawu timfanelo ta swisiwana ni vapfumari ti hlayise that's 10 yi hlayeka hi ndlela leyi wansati wa migingiriko a swi olovi ku n'wi kuma swilo swo bomba ha swona u swi tlula kule inkomu khalanga mi ri na ngonya matinyiko tinyiko ni kheseri swinene mi yi twile ne yi hlayeni mi yi hlayile lula eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela